Ni gotegete kugenda sekibao kiao kiritu wonito kwanya ne somoroberi bw'Ensakia moroberi bwo korosera lituko liao asoborosto kobeka atwene kinabono twagotulire twakubeka iroborosa semambe yaboniga none kerogosoka kuru nyombo mwao kwanyora wasokire komanyete buna bono lituko lia chakire uya zorongorwa Gusii ensembu yere sagasagende teyo yarorekanire goikabono na kitoko sabanya na yara turirage no nyembura kegendete gotu yaraidira mararogete yaraidire chitaraja gete igana aria lakini ndende togote Nyasaye na rende tigetu mache na bantu mbasiri ubogima ebintu bindi na bisareka bikego umwachibonere bagaria bene gukwarigania asimambi yaboniga asenjira ya bene kiandage 10 obena intwe goikomwe nyina ni gotura maiga tato karojo show tara sezemirinde yesterday kwene kuna amaliogine jibichago chira senjira ya bene asimambi yaboniga numurubiri bw'Ensakia obeiru murobiri motangani kabisa asoko ikira simambi yaboni kerto chake matakataka titukonigolira ere matakataka kolende choso oenekiri boneka twasoire maiga bintu byonse bigoja asenjira inge kabisa Sara yes anubede karokora ligiriria ya ngagibaki wakire bya yes ade producer ira botoganya to yake kare nero kumekina chibijo meka no sikio libe bobena ba metenero ligire tikurwali na banyana consume tara ikalia nande karokori rende na Joshua aliongoza wana Israeli wao ndio walifika ndio kabika kana nero mede kakia Musa Joshua akabade na mumro mwabakale blenda lakini Joshua aliongoza Israeli kufika Canaan ione Joshua na what significance na bako wengi Canaan atatufikisha ametufikisha siku mingi ametufikisha siku mingi mbia twakoleto mwega World Press Freedom Day yes na inde mbia tulitangamana na wenzetu kwa wingi egere tukarasanga subuhi sometimes mbia kora soka kumira na abantu bamina subwamo mwara kwa na birata to na kimoko improve emiremeyega yobokole to koragasi ayo konyare wecha kobera samo okebyule lazima obena abamino mutangamane mororengana ki nachitenga batiga I don't know why nganga imwakolite wechi ari tukombia lierete muyigambu yorenge ntwako gete sana akarutwarenge no mo speaker bwe county eri ya 046 Nyamira enokokero nero rengomo gani bwe skalia na igetaria na atukwandete buna bariki bamangana twanyonete na Steve kanaje debaka igomo mosani bwe media ndwaro je mwasi bwe ligoma security yaringe tight alia sese moyeri goma boigo abariki bamangana ase county ya Kisii na Nyamira ambagete mupira pero bagete mupira lindaria njino naringi namba 6 ali medringani to mupira nada tukuri mpira ali akirende mrobelia mangana ngano mayede I had to go na maana mupira ninyo anjete maito kabweto me se gentori ko kara gento kemo nyo ento takatu wangu sete pake ngori kumnyokaneri ganege chiko lakini time ilisha kidogo muda ilikuwa mchache muda ilikuwa mchache ngono kerna rengalia akirenda unfortunately toite tuchi golibere asem mulijaribu sana congratulations miremo toko babo time doni sweze mtu aroberu na with captain yeto Jobongaga Wycliffe Nyabeli nere assistant captain Rosemary Onjani nere team manager na baberi kiabuga iri kimaobe Wilson Yomenge na abanda banga alisamyo mingo abono prayers bono bone kinne team yeto ngotingere na ngo kongere na hende by the way bono onto chitoganye mpake ikenende World Press Freedom Day let us embrace to embrace siku moja mnaenda mnacheza tunawashabikia no nje no muyande sana number 11 ni motara ntumeka so tigebe buni naro so that we interact we coexist egera tolenga itogusukia emirime umanena bw'Ensato ire yes we are planning to pray with MCAs and it to go chesa na MCA ba account Nyamira lakini nende mbachi etege ikaro kiabo kende tasi account ya Nairobi alia karba kugwana mangana yobokari chikao na karba take na parliament engeli yabo karba chi etera kende tochi timu jare ngalia to achesete to mupira to ke une uniform that's good that's great to achaki iko no mwanchu
mulgereri igoro neri tukoria ito seri tukoria bararia ensengima globally ense ya Kenya abarari mbali chengeta senchira ya bene mono county ya Kisii na Nyamira osabara likorwa Gusii bakaba extraordinary igobona togotebanga mbuya togotebanga nyasaye ndere gotobwatesia kaulimbiu yane kegendere togotigaranga abariki bae we their freedom bakore mirimo yabo mbaba isago soana n'umuntu. That's true. Yes. Nonye gidivine nauje abantu batete mbya twakorte mu rubiri ori mambya ikyana into abanyene into bariki mbya twakorte mu rubiri ori karo twene gatirinde matara naje da senior to gakora mu rubiri yakata totebiri ningito korumete abo semina bubuya na ni gidivine nauje na abanene babere kudol abo David Moyo spreader mbare kananu the president now mbale ngali ambakwane tamangana mange. That was good. To kwana yantu babwena ni president yense president y'icyombekia bariki yeah bero beri sana asebo korobia igoro tari twari gochengera litukuri tukolende nigo twari kurinyora. Yes, twari kurinyora umate to kunyora freedom bosenero striker na umate about na ndio na mano ntwa barani to twatana non mareli mareli teli go kore kende teli mareli teli go kore kwende teli go chengerwa gose ko mareli matuko naro HIV day ebintu bindalia mbirigo chengerwa kone nigo bikonyorwa twara mero beriki yabekirwe ande tukuri goro nigo twenyore teli tukulia World Press Freedom Day atokona barikinga kibagendete nimirimo yabo ya credit kone na jamusingi ngena umuriki bano wikasikwe na era igwisikwe yaye eita ondebwensi kamoske asinjera ya bene asimiroberio ya kera lituko igomanjumeria enero Ndizi TV bonsumosia nena somoro Ensakia atokotena karibu sana so ime nebikoroto anduriko aterusu bikoroto edo kwariania oso ime kabisa toja kumurobera nyono nabantora senze me mitandao eri yaito ya botambe ensema ya Facebook umete ense ya digital ya ense ya kerero ekoyo rumonta karigereti alia gwetera sense mo ye mitandao yobono korra uji matukari bosio watu tutakuwa tumenda digital ekwarde no ni smart TV umaide chiachire igobona ko so sensemo ya YouTube alito nyora Ndizi TV News sensemo ya Facebook na bato nyora Ndizi TV News digital karo gutumia kibando ngeiga bwa tumurobero ya sinse satoiga umaite na bokugora bando ser Safaricom go se Airtel go se gwendiri utumeka akwato bwati yakego na je mashabiki yetu na je mitandao alibao tena Ensakia ya bweneire mbuyere kabisa aroje abantu bakarukutagi ali kabisa nani gendera kabisa edo kwa tene kroba ikira sensemo ya Facebook asanali ogo share. Yes, you share. Wa share abantu bambale timeline yali go si group go se abasani bao bamanya no muroberi nororo naye kabe ambassador y'umuroberi Ensakia elinde twasuka go chibosyo. Biya sana ego no mwanchi muligereria tukwaregania bene bado sisi tuko na ragani kwa sababu tuabukire bya asimambia bono sio kawaida talibotambe togoteba ikiagera mbaro barengere tikuboka bono iga kulindo bokiro mutuni gokumwatia enda nige kumwatia mugongo guchia kulinde wewe umeamka ukiwa mzima kulinde ntoramanya usembio bogete weikoto manye wetera SMS otumanye wetera se message yao wetera se chinjira chonsi alias togotoka kulinde intu mbuya tole nyasa otwanchere twabokire ne familia chaito moswati Felicitas Nyanchama good morning tumedese kwa bokire mmetwana moraso mutimoko kulinde ni metengeri ogieri no ligweta semambia ya bono pamoja na bana Flavia na Layton tunashukuru sana asokweneke buna my brother oikirega igase studio bila kusahau Eric Baraza gose kali pamoja na mwana Steven Junior biamono na ino asokweneke ngatumefika ndani ya studio ni inwe abasiria batangani gose amashabiki abatangani kurunyomba gari to wakangambia mono kigima twabanyere mwensi pia mashabiki ito team diaspora team apanakosa team following na team chini ya maji nimete mogendrete kuyaregania egere tuchake ase liboa bali mwensi musirirwe na abamino
twabaire ngore nene kigima twabainywira somoro bwensakia bono mambia bali mwensi muigwete bobe asemibire inu morasi bitanda bichinya gitari na inu tubatebinga pole na indi tubaganirio kubwena kwa bwangu ase family yo mugaka Sefanaya ogendi oyule sokoro yane na araire bado ntogenderete kuna konyora pole mbia mona ase bali mwensi mugenderete wonsira kemasabo na kongomoyo chinga ke chinkongu to wakira Nyasaye nga mbia mono mwaka Evanson Tita mongina Jane mugaka Amos Sofia amo na bachokoro bonsi bumugaka sokoro twabainyoire ase amasabo na ende twagendere kubainyora bono mambia tusabere kiagerane sabali enkongo yo minto Brighton boigo na siretie ba mwabo amatanga nagenderete na twagusabira obole ndera matangale all right okay semeri yagesima matuno okay ndera ali to arusi tugoro mocheri bono lende sali Ensakia to kuranyaga uko ngangera bo ngorana lende yes you must Ensakia na butokoro sentogende to risk yo mayo ba ngere ngore nene kigima tunashukuru mwaka Sefanaya emirobulyo nagenderete bene na bali mwensi musiriri na abamino twereri bagali ya bene timu Ensakia amaiga ya tatukurugiga se studio na nyoturuchi elimo Joshua Uta twabaganirie engora na indi twabaganirie obole mwasi chinga kichi chinkongu ase bono mambe mashabiki ito yabo Chris Arogo korwa chinsemo chia bugisero galiraganga good morning Sophie Kemi Motangi ino nogende tugutubwate no mwana Joy Vanzi Kerry nkorwa chinsemo chia Rongai Kajiado ni maite baba nogende tugutubwate bono mambe mashabiki ito Kennedy Mirieri ni maite unawakilisha watu wa diaspora endra gutume ujumbe egeruba wakilisha abo Cyprian Marubi twabake irembia mono sana butambe asogo tuligele mongina Salome na entora kweba gosentogo kweba pi kora chinsemo chia Arizona Mary Morarali shabikire tonere ntora kweba Moswati Junitai Jacksons na baba ntora kweba Paul Gesimba oyole anko yana kora chinsemo chia USA na nimete nogendrete gutubwate Dennis Marube korwa New Zealand no mongine Elizabeth Nyanchama twabainyoire bono mambikiagera mugendrete gutubwate mbia mono kigima gendera gusanga amona into kuyo sana baba Kestron Nchali asimoberete juya obasi inere nchini ya maina tukubakira bebono saini ya nyora Dr. Nyasimi asoberete tukubaliga nina soa ime yumrobilium sana rokuru kwa misi Miss John ngororande nere sabikirito ligia sana bari bakuru sema ya nyamakoro to alia bari bakuru sema ya gesima tukubaligania sumuro beri bwensakia bona mambi ndo korangerina toma uchumbe ya sema mbia bona gatotenga yole kikwa bokire na kirobere di tuko liao kero kwa bokire totebi gachi timu jetu Jones team panakosa team following team jinia maji na team diaspora umedine kategoria ito ya mashabiki ito Ensakia sema turanywa mashabiki ayo apart from asumuru beri Ensakia kirtoba timu ito nye toba the diaspora to jinia maji team following na team panakosa yani bale batambo jepi asense moya uchumbe ase TV dini ya maji umedembaro waongei lakini wako na sisi lakini ama edeno are na intwe ndari kukwana akeni gya lakini akona sisi abumba bairino charo yabalizangira abongei kabisa yabari kimabe yabo Daniel Ontiri yabo Samio Mingo abumba chini ya maji kabisa ndo baba timu hapa na koza mbaralia baba Sophie Motangi raganga Chris Arogo yabo Simini Atuti yabo Keston Nchari yabo Kibaraza Felicitas Nyanchama echu yabo basi timu hapana kosa liwe liwalo unless estimate unless esimielime na liara chandike sana bateka timu yetu ya diaspora ne iralia ekora na Ken Gisemba na banda bwa kwande aborobale ikinsi jisiko mede nono yori Uganda team diaspora yo nonyenga yo nonye Rwanda oyo team yori Kambara nere Uganda
abono no bale alafu team following ntobwate bali baguturigiria abo divina mura kora south mugrango yabe valini kora jinse mocha mountain view Nairobi yabe stongwae kora kitengela yani bali following lazima watatufuata liwe liwalo yes yoji timu yetu na kutoka category ko kabisa to kwene kirende na litko ngakirigo cha kana ngakirikwera na manga ene to kana imena isiko ya Gusii ya sense yeito ya Kenya aba MCA no balase county ya Nairobi anne kero bakara gote abuna na barobono yikirenga kibata kire comment ngeri yabo ya kirumuti naroje bagote na solidarity forever na baroba jagire solidarity kiombe kyabo negative forever yo ba chakire ekiombe kyabe gatindi sana aliko tena haya ariko na chibese beyas yuan gilaji ka grand bona bagote na barabo yikirenga kibata kire commentwa chibese cyabo abune go barase county ya Nairobi boigo mabasi mioro moja ni Kenya bokura onarera murodinga kamata karua karonso msioka Eugene Wamaro wiki ruvo paranya amona bande ndari kumwe bajeremia kioni ina wafi na wandai obiyo wandai omubunge ngunja mbara leti ogo tabo kwa maandamano bono litsko lya lero ekero baigwana nire buna bono nabo chingwana achira jikoba ayaniga goje kero obo mubolibwa Kenya kwanza etimu eri ya chorete bono ya Moruseti Kenan Aden Kenan ba Moruseti ororo ikiagara inara magani alenge ya simiuro moja buna mokobeka monto Kenan ni gachorete ne kiama ya Jubilee ekero baate abuna Jubilee ni gara freighted na simiuro moja yobone ekararu setiwe batete na bono tutaenda kwa chingwana bono mbaro verete kwa na chingwana kodina ndembare the demand gete ejinde bado mbara atika mangana yoko igwarwe sava na mangana jerera fo bado asimio inaendelea kubush igendekero batete na goikabachi korigereria chingwana timedi ko baro baro siri kosing I don't think so because sijui kama Kenya kwanza wali demand kosing atolewe na mbate yadra baruna karoto kuruskena ni modus kosing yalia bora tutama ngaki kuchukua lakini Kenya kwanza imekubali mondrali bari president como nyarande ilitandire ngo direttore lakini bari president omonto alibono Kenya ni otate ni kando aina arali nkali kubona maandamano rero tayo bali baro beriti korobekana bono bara bugulia makombe baraenda mugondo gose bakore miremende era konye goyimuki uchumi goro bayo ndoro jumura ibwense baretira monchereri igoro ngaki chibese captation gose chibese iriyo chikwena ngo chiasa bana be university bubono mangana university and TV dote tashalia institution bono baretire program gede ubana kia bana kuri nyomba chintaka ngaki bali badari kwenyara ngaki bachonyora 50% abana ngibachonyora 40% ekero mwibuli arajuwa kara go 7% igobono mojo nabete kero muraiwensa kwandete litkore ense ekara arwete okorario kuri tukuriwa abagani mbara bange bare Kenya prime minister ya Japan narochibon abagani mbara bange asisi batande asisi ito ya Kenya igo obisingonya gotarerura ali state house ni ba abange sana batari babo tambe na mangana shaka ora nagenderere akare ko majigo tebe kana buna alinde na banta bange ni go babete ebini go baage to abandi go babetere tugu omoiko kabaira usokwayana bagakwa ekero government pathologist agendrete ko linkori mebereria nkena kuyibara oto daire nengi kyabe kyanero gwato manyo busara kuna mtu akoro manyo bunero gwato manyi anereska serikali gutumeka okumanya rene na ikimogete kerusiri mate bi mombira binde tutamaizi lakini ana baade ne kimeke ngya rusitiwe nande bi mombire organisire jigo konyo mondo nde mono nde ko nyanjiro sira kilende mbagendere dalia aikarotoro jido monto yomo bwe sokiri otabire nde na kyamangana ale ko balia na kyabantu bande bale ko betere ruitwa bari ko kongontwa monto yo na korre tu ne sogeti akara kwana ibona ndokora ne kiniki ya twisted kya twisted stuck in another fate ekigambero ngya tebete nde ne kansero yesekiri igurwe
nyisie kwa cyo chiguru ekaraganyete feti ya na niga uchiko genda gotangwa n'abanyanyimbo gose nigo aguchikuru indo je na aragendrete ko basense yetu ya Kenya yande tonyarire asesema ya magaseti asemambi yaboni alright mpia mono sana ikiagera gwate bironsi na arayo mwanchumurire agendrete kabisa manyete we have what is happening on our fingertips ibiro bija alikoenda kombo na wana alikomarekebisha kulinde ameongea kila kitu vile inafaa tunashukuru sana Ntuarora musubati Subeida Kananu na chorwa koba omo president wiki ombegia Kenya Editors Guild eki asoleme ikomono na ile telivagari aye I think chill or something o igete etami aye ikomono namuru chalia se igeta senia kemo unatwali tumusimama gotebanga abaliki yani media elichiko lyabere weaponized elio ko criminalize abaliki bamangana akarwe onyaga tebanga watu mnasema watu ni wa mrengo fulani watu ni wa watu fulani iyo muache kabisa abaliki bago possible bwabo bakora imirimo aya nigo twale kwenyora litukuri abaliki aboli tukurigoro eliri kwenyorukera kitariki 3 Chumutinyo gatano igobono tunashukuru I think yuna abasa magazeti kulinde kibono mokora endra gutuma cyujumbe tutarabaira yebiro by the time tukwira na korasa ayari asebiro onyore ngachi message no cha wereire tukirigererie na ende tuba shout out bono ambikiagera onyetali yae roli ntware ko bagaiga andrende inyora eyenero Ndizi TV obwansu mu Gusii mu rubulyo Ensakia unogo chaka koro 12 wekaisa tochemambia ya lero inyora lero na Alhamisi eri chiko sai karanje mwakilo itongo ikara se studio egere tukwanira mange alitwa rengereti okwane wiki yaeta kulinda gatwara emirobiri menge binambiroro nemana kumonda twari emirobiri agiri karaje nabaraje ngochari todene ngochari kyarumete na bogonyore kine kyarenge kubasa 8 gyasukira zambiri nagiye kogera kyaba atari gwanja guca kurende kine kebasa 2 anabakwenda bokorari tumagukwana ngagi ibintu bine byogorusenga gemejende yogorwa igobona manjumure rya litugori yari chiko Ado tualie na ngaitwe nyora asa kongo yeri kwa sababu anasema ya kwamba alichi komede ni olingo mosumeno na kata mbele na nyuma na ndi chikeri nene kuboyo ni roset umede na bakoro siriji kobuna asigete totaja asigete next kwa nyana nene ya gutangira ya wonjoke wedi gukariyo gonjogera lakini ndende ne elina ngocha tokwa na mange asema mbia bona asema ngana ali yeri jiko bia sana mwanchumoleria enero Ndizi TV bonso Gusii ayo birorero nyogodoira mbia sana mede karotogo chikokora gostuta tutwariye ngorire torje SMS ino lakini sara karonali kora aligeri goro yo mangana Abraham ometa Abraham no moseni wonya sa na yede kora aligeri na aligeri tirende samangana ne yebiro alingora nyora chinga kichane abango mboli bali niko jana nyora liba kali okorigeria mangana ni bangete sana ingemede na odeje bitamu go somande ebuku ne constitution ngo birigere ne pinde biringo Somalia nusuko ja ase obisiana bakora ne bitabu mbiro ebinge mono Abraham na ramurigere tyake nkarolene na Abraham na kalirire chi promise Yuso soma Genesis alia mangana Abraham alia na bokorra na kalirire chira ekero na chira njiroro na ekero soma sana bono ekero Abraham amotige the road no me derode no ekoro batigane tenere nali amaseni ajage tukomo wendo some kabisa oligere na amura abeno mondo gede amaseni ao atangire kine ekoro murabo ayo some that's true that's right amura abeno mondo anaweza kuzuia baraka zako eso Somalia ekero roti batigana na Abraham mede nyasa mwire takarigereria ekera murigereria alia ekera aligereria nseli nalibono akamateia soko origereria south west north origereria ali bintu bono nalio
Kera aligire tena bona mweto bona land. That's true. Igo bono Nyasaye na mwete ji promise. Na ndekera arweta sense medical suka na dio assassinate we. Mwete ekero Nyasaye gocha gotebia endoto Nyasaye ende gwetera siri raika. Kera gocha gotebia Abraham na mwete asara ngujari kwa nyoru mwana. Wono nari oyo ndakostoka sana na chiko nyoru mwana the miake yetu tu agotire. Wono rina kumatina yango nyoru mwana. Lakini naje tu nyoru mwana, nyoru mwana na no more lakini oritari ngimaseni ya. Wono Nyasaye aja ko maseni akamadeina akamwa promise land akadeina ninseni abantu bawo. Bororeri rwao. And naba the father of nation. Dedi akamadeina no the father of nation konyoru taranyora mwana ende tokero wate wina kina nobe father of nation tata ndabwati no mwana kurwaire igo bonenga ki nere ya beta ya Abraham iso somo mwana wa Abraham manju berere na bokorenga ya mazeni hari dino takana na deep garanga na deep na bongo itakwa na wana lakini kara Abraham batigana na roti ekero bakwa na rodi ekero batigana na roti na mazeni ayajide aliba konyor na Nyasaye alinda kumadena bono beta Abraham na jinjeti eliete najinjeti elieta karachi elieta bono kakajinjeti na sara najinjeti elieta iko majumbalire asimambia boni gasari yebiro na yerigere na india elieta ya urita gerego chenjua na ande india ekerita ya uri chenju indi chenju ko elie baraka umetekere to gorire jina ko de badisho alibe elie baraka oseri ko badisho medena ansaro koroko ja ko moibi to koroko moibi yo mede toraba aigo tora lakini eribono kwa beiro so bo moiti ogo debuno moiti wa chenjiri rita ya beiro lakini o chenji na kesara o mwana oyo nyarebo muyayiga nini uri okwana ne binto ni una babo doricas kuru bible ugetira kira chenji kuri chenji post uri asimambia igona maseni auna aroro buna Abraham anyota maseni so mwana wanga kyanganyete koru metena ararweta ali akaenda Egypt kerenjara ya jete ngakia jete mbara bete nyumba ya Farao na uko mwana wina boko nyorana uikanando raya itera lazima upitie raya itera umanye challenges uma kumanyana ngakiwa to wika utaraya itera it can't happen and rende tuanyoranga Abraham was the most faithful which is mwana noye mbali ngoberege kata na konyora mwana otebi we will be the father of nations tuarore nani Nyasaye gara komatemanga iru mwana yo orweke ngwanso hakuna swali aliuliza hata moja abairito mwana he was ready to commit the sacrifice which is Nyasaye akaranga kweli this is my man finally Nyasaye korengana nayo kagere dene kara koira umwana uri gocheke ngwanso na Sara no angeambia Sara hakuna kitu ingetendeka Sara yo como deina ya kimwana tonyorere bigeri angekubali na kibota mengo tebanga ebintu mbirura kore tarira zimote by'umurugyo nabo birarete okungusana na gite if you are faithful about that thing ngankereta matunda mbele tigakerete umocha komata ile itanga meta magente kokolia na korete BCD because angemwambia Sara hangekubali hata kama ni mimi singekubali so he was very faithful ego as Christians bono maambia challenge nelinga how faithful are you ocha seta to Nyasaye how faithful are you okugana kwa onga kikongani ocha sobo sibwa Nyasaye ayanayo montama tema ocha masinini you give up omonto kwa na asinini bobigoro yao you give up we don't do that as Christians you just press on and you carry on until you overcome. And in another thing, I will bless you and I will curse those who will curse you. I will bless those who will bless you and I will curse those who will curse you. Meaning Nyasaye na wao koruseliege siomba you don't have to fight for the fight. Let God do it. Alimuhakikishia kwamba wale watakupenda nitawapenda pia wale watakulaani nitawalaani pia. Osome umwaro yu haprambwensi oire jinga kichao utaona napokora masini ya unga yari alenga yata hiyo mwana uri ako moboli na rine tata chingo ntobwate umeto mwana uri ane comparative rene awa tata chingo ntobwate moyo ntobwate kirege ntobwate ngayengo ndire kumbe ata maidinere ngondi Abraham ena maidina ndine ngondi mbwate lakini tata
Chingonto guate, moleronto guate, kaye ngondire, togo chiko wansa, mwanone kira, Nyasaye ramanye, asengondi kurwa. Lakini ikoso Abraham knew that Nyasaye is a provider. Yes. Nando maete ngoma chikorana Abraham nana kuja kwenena na baba bintu bya kumusarikira. Yes. Ikiara jodana ya ngono ngomwana ngakiri nani ngo chikumuru lakini akaigwera. Akarosiali nande ikintu metekere fani kero nakinta da bantu bari basoma umugano wa Abraham. Yes. Umwana ona makonyete korosi aliese asa January. So interesting. Bachane te chingo komo. Bachane te chingo. Tato koro. Balance. Lakini mwana ya saka kaitate ngondi yekali. But what I've never understood, nande kanta kete Reverend buna inwe mwakole ku montebi. Mbachane te chingo naende nabege to mwana oli mbaka chingo igoro. So I don't know what was in the mind of the child. Ekora do mwamu bwatire amusibire igorali. Mwana ere na bwate birenge bono maito mwana ere bono ikirenga kirende ere bono na ba maitenga kwenda na bono ere mete na bayangine sacrifice Abraham ena mede ne sacrifice agirende na ba mate dina ya bono ngondi mede na gochemna tuta medina ki ekore ngondi ya jo mwana medere gonya miakeri konya rumanyira kerende kerba konya ekore ngondi ya ja bono koron ba dwarte conversation makamate. We need more understanding about what really happened. Naende naki achete juu mwana wekali uchoka iko tata kwa mbega igora ninchi wate tubukora gusenga kiaring. We need to understand better the conversation ya renge. Ngondi gaji. Ngondi neche all of a sudden God is a God of miracles. Ngondi ya rengo but imeapia. Igonga Abraham nonye olenga sige sunta kabisa olenga tayari wito mwana oye asenge nchonya sawa yata anakorora Mungu alifanya muujiza wake akaranga no you are very faithful enough engondi bononge yumaega akamwe ngondi do what's supposed to be done engondi asiyarwete I don't know it's through God's miracles so be faithful all the time. Ngondi na megoja kurwasi. Tutene ngondi na masini basi kiyeboniga. Nebora nyara sigete no tide. Lakini kwa mwero mego na sana ba ko gore ngondi yao. Ako ngondi yao na ngondi ya eye bono nyakore ngeke ngwanzo. Yes. Nabera be you are going through a lot financially. Osinyire to bwative na umeto mondo na roga ba atabwative na Bob. Hana option. All of a sudden kwa nyaranga kero sara bono yari uja go chance na ngondi itejiti lakini ngoja ko kayari ko boy sari monene no monene naki Abraham ara kwirina ta isara kayo mwana aje umwana banyore ingekuwa kibarua sana kujieleza yari ngakiyo karo Joseph era konigwa ekarba kwirina ke ba komo te inindo ya moita ya ita mwana kiara mbagete yangeria manyinge ngakiri Joseph ba kon Joseph ojijibu lakini mwana Abraham era ngakyo jaro ya kwirina ata isara na kayo mwana because karo to bana to na umwana osara na mwanjete ekianera bieka no momoima na mwanjete yakibona Abraham oja kwa I think yale chokomata itro chanyo bogete mambichuni sara ata iweti ena balo chatanga nje na bogete mambi ngari mtobiane ayo mwana kuira bono so lakini yata tena Nyasaye kabwata masini yao na ande kabwata njira yao kuigorera ere nero but your destiny yes your destiny it has your keys na kitote bwali ase abantu abalende bakari kusaba baro dena bakaro de yone na saba bakaro saba Nyasawo alete umuriro bwokarie na bakari kusaba baga probete bari bagasaba abandi bakeniara bakurumambia bakengata abandi but finally keningeyo kiabet elchaba that just pray saba inu saba chinsa jirimo tagete but hakuna kitu ilifanyika so lakini kile kasi sema yaka batena bono itororera no na maji nubeke kabisa okay it's so interesting God is so wonderful and God is of a lot of possibilities asobo mabwao
as much as yogwetere bintu gete paka koranga God really amenisahau aja kusahau it is your turn. Your turn is coming soon. Aigendra koenjua wherever you are going through financial breakthrough ngochere very soon egasi ngochere very soon konyorole mbusoro very soon abara nyamondo narotana okomera up to date Nabali meta prepare to mugondo but ajawa ipanda mpaka saizi abande mbasi meka endagerega sombu na maji. God has plans for each and every one of us. Igoge ntugioka, let us be faithful. That's true. Na ende tokole what is supposed to be done. Omwario noro mojaga no monene. Yani korana watumire. Your end is the beginning of the Lord. Yes. Yes, korana watumire. Kugi akinto bana otumira otabati okwegen. Otumire ko bwato gosemeria abuno e beginning ya sai anda guski gochibusi. Right. Yo ina yebiro asimambe yabone kundiga no so mumwana wa Abraham buya orore na kiya bete ngakiya lenge ngakiya samo. It was a faithful man biasaga. Ndo gora wasi tukolera. Yeah, aseviro tigatora. Ayebiro na arayo. Asiri tukulele konende yo monda enda some Biblia yo kabisa chene siabwa mangana Abraham promises nini na nini oranga kibati kante na roti na lienya sawa jo komose lakini tena bora abeno mondo sana mtura abenaye nsikirita masini yao. Yeah, that's true. So monda go tight kabisa unajua kuna mtu mwingine ngoja yake akiona leo kwa konye akiona leo osinga akiona kwachukwa bae asa lero nagia ngo nyora sikete konyo sibire. Yeah, it is very true. Na bora nyoro wole no monto. He can be your wife, he can be your husband. Olege tanga sama sesenia. Maybe wethere njirao kwa bintu biae. Nabora abe with your friend, atangete your blessings. Nabora abe with your everyone. Onyolenga antumbaroro, batangeta maska ama sesenia. Kugosuka kando, koma konyorangi merangu ye igole irumbaka chidirisha. Ega kombe kia ukia masesenia is feeling and feeling and feeling. Yejora. You gotta know what you're supposed to do. Eka roro chenga kai. Ngakibone mdo bitali gonchira buya. Change plan. Change of plan. That's true. Yeah. Yakwale ngwanda south kara yagenda ngo north. Lakini rende nande sara kiroto wende te ko encourage umwanju itasimambia bino asensa moyebiro ne nakitoba umuntu gosuya baraka cia muntu. That's true. Na roma de toba umuntu gosuya jibaraka cia muntu ento tete monta gendere yani obwate nda kwese obwate yani birengergete yeah ibibe yeah na bono itaji baraka zako mete ndio kuigwero yonde bobe wewe sasa ndio unajifunga nayo goisie kabisa kabisa kiagera none ko tuguria sense meri ya Yesu kera kwenda none akurandi abantu bali abande nkwenda barenge kanisa lakini bado Yesu bado tukomuita mbaro jeme Abel karugurira Abel na Kain na Abel ngorore na oyomo ni gabwate ani oyomo aigwete bobe aigwete oyomo bobe ani okwigwero yo mino bosa mete mondana roko nyorana ogochaide bosa igo yani akoroje hakuna mahali mnapatana yani okwange de bosa hakuna mahali mnaingiliana but about the conflict yani akwange de bosa igo yani but hizo tunasema ni za muda we bono mete korore na abantu mbale okonyorana ebinyoru bitugaria okonyorana no mondar gotira likoriga bakomera no mondo ochenje route na just like that deni abatu mendanto banara to chenje route na abantu abwate deni abo banara mostly chenje route but this one to bwate deni nere mwanya kuetana but yakikuona hivi ameuza nini those are very dangerous creatures. Those people can do something bad. So tigato sabirane tuenda sense moya check mwanju mito to sabirane buna butame ko debi buna sanga no mobiso endagera okinto ancha korose asikutengenezeka mwe ebyo nanyo munda kombori goro yegente kyo ngamate yembuya ragera no mobiso lakini usikubali aduyaga kutengeneza chakula meta babisa barambaro ekiando nalito de Samson na bada babisa barambaro nanda ko ikababoro because karaba Israeli bakorwa Egypt bakwenda Canaan igomba bada babisa konya banyu barosi babisa igomba babisa oikabo irigo strength faith yao osebe no mnyeda sisi otu araba sani boka anda basani bako to bana basani mengo basani bako ngene oikotu araba babisa aba na bako strengthen ekere karaba Israeli bako soka
karba kwenda na Moses abakar kama zate kwatoro stoji kukwera jangwani ababisa abakorumaega umeta bisa bari ngo bayikera barenga ndisa yizi nguryo manene baron boss bakomnyoka kuri ndi bakomnyoka kuchimega tokorera alafu rende omsemo noro gotebanga ili kufanikiwa unahitaji marafiki lakini kufanikiwa zaidi unahitaji maadui. Sabi kabisa. Asante sana mwajumuri na Ndizi TV bwana Sumausi kadoro na kiana jikire gusejia ni ndekire jida kamera ngene na inye asinza 12 cyabona mambia yuna ayebiro kana toska gojibustura rensemo ya chekche igera ntwa arana wega toteba ni nara liare igera sisi ni wabitaji mwetenze sisi ni wabitaji nduna baiti mambi ninjenda mambi ndo monto mngahora mambi ende no liora no na alio bizia sokora ni gora abukwa muda igera ndezi liori na kitoko nyana nombora ibu ensi to twara gitam igera twara ko batanga ko moino arobisi lakini kitoko twara gitam aibu asoberede next monto ndengo chali igobone ina tenda mema nenda zako asante mwanchu muligerelia mbia mwana akarutuko na kumanya yibiro na reverend akarutu ikirabu tunamuita Reverend Brighton baliba tutumire chujumbe bono mambia nganchere asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital nindoche Vansi Kerry nero to chakirie asokolika chujumbe agoteba good morning Sarah and Brighton sijui mbona namsahau Joshua kolenda wote bakororongai as usual tuned in with my mom Eunice Kemto ogotoka lia Irondi, my daughter Shanice Mura Anzila Mokera Elvin Mama Kesheira Nyangaris Edna Okinye Dismas Nzumi Kraidro I think you know musani korogusiga asante sana emamba ya Kasarani Malaika Bwechi Radio Amenya basweti Josephat Omwega password Liliana Asimi yuni yule mmoja Freddy Tumbo Ongaga Somoni Edwin Edith Nya bila kumsahau Joshua Auta asante memkumbuka hapo studioni. I really appreciate the work you are doing. Have a blessed day. Biamono sana baba for the compliment for always koba amona into simuna tuti na rekora chinsemo chanya makoroto agote banyama shoes tuko pamoja. Charles Luanga Ugato nereno ali mekura Nyamira County Ocharo William kurwa sensi abegete chi headphone yagalota yangamanga na kiaya tuko ndani. Boas Di Bosco good morning from Nyeri Church Ngeri Church Nicoloked kama kawaida otherwise show iko lit asante tuarali tukuligia umoga kama tembeche gesoraben bosongo chiduka whatever count me in gosa aligetenga bosongo chituka count me in na Damaklin Dama kutoka Saudia. Daktari Henry Ochoki Koroitibo City Kisii County whatever niko tuned. Claudia Nyakezi baba good morning watching you live with my mom Beatrice asante kwa namangno yo Beatrice na manyora barabu akaninai sana mongina obwata mangana maya kigima Eric Momanyo Soro good morning Dolphin Mora lishabikire tokegima goteba good morning Sarah Brighton and Joshua I hope God will continue to bless you from the first ray of sunshine in the morning until the sunset. God bless you and have a nice moment. Mbiamono sana baba Dolphin asogoto bwate sia Ruth kwambi ondieki agoteba good morning akabeke Ensakia abo Sarah na Brighton ni siku njema Mungu ametupa niko ndani na watch nikiwa hapa Gulf. Mbiamono sana Thomas Saboke nernelisha bikire tokora chinzima cha Dagoretti South Nairobi agoteba watching live hapa Absa Bank Ngong Road. Let me wish you I wish to my family members Murgio Jacqueline Machoka Kurachinsa Mocha Kisii School Gladwell Nyamecho Primary Kenyanya Flavia Kerubo wote kutoka Waithaka area tuko pamoja mabingwa biamono sana Kurachinsa Mocha Dagoretti South angene bengi ya Absa tena ratigirabo na yora kamba to wangu bado nitaendelea. Everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. In Acts komi osome kimungo kia 43. Morning my beloved saints, have a lovely, enjoyable, joyful and blessed day. Biamono. Saina Ganyora from Brighton University has been chema kwa Pastor Gilbert Onyango, Kristo wa Nyamage, Daniel Bosire, Samuel Yego, William Mekenya, Johnny Obiri, Mama Stengo, David Wakioga na walimu wote wa Gireo, pia na watu wa Bogita wote. Biamono. Good morning to Sarah Brighton and Joshua. God is great for we have seen another day.
Ensakia has made some of us to work harder. We shall where we can to make umoroberio or your popular. Go good day and let us look forward for prosperity. Oyo narogo Chris. Umoroberio imefanya watu wanaamka mapema. Yes, that's tena right. amesema ya kwamba weika bachukwenda kimuna weika barona kimoroberio saseiri obere popular asorogongo rwaito asenjera ya Gusii kabisa. Biyamano asenjera ya abene. Hata nikiendelea kidogo Sara na leo tena morning. It's a wonderful day. Nyasaye atuancheire twarolire lituko eri. Nowadays mumekuwa good bastards. Indeed, it is true that someone can block your praisings. May the Almighty God bless us. Help us. Aimambia ngia samasabi kionzi Ensakia oyonke misofi motangi. Anasema ya kwamba kuna watu watasuia baraka zako. Bantu mbaro bakubeka emekorogoto. Emekorogoto kabisa. Emekorogoto no maneza. Emekorogoto negento okubeka otangi ento gikorugurwa. Nande mekorogoto metoka bekiru bweli ali karo chombe ja bekiru jubweli mekorogoto ubekwa chombe ngisoka. Kwa mundaro kubekirto mekorogoto elinde na bintu bya mbisoka. Lakini Mungu ni wa ajabu. Mekorogoto igo ikanye tangi. Oinge misobi whatever na. I remember this is a true story. Somebody was sharing with me some time back. Akanyora lirube long time ago. Lirube liemirimo actually ilio bwalimu. Then lirikale siminchi alenge igalenga atambe but ejirani ekaewa lirube ilio eirere that family. Iyo familia ilikuwa chini kidogo. Efa omonto yogo lirube ni pazu no monto bwate ebintu byae aliro lindi. Do you know that person kept the lirube for 6 months? Aba bandu batamanyeti bano bacha kubuluna ki situlipeana barua. Mbona huyu hajawahi kuja? Kumbe aliweka barua. What do you say? Oibono ne ngeta ino mukorogodo. Na ande igora ajeta gasoma lirube. Meta ndo bali Sara babwate tabia. Omweno ene lirube. Wikara dakumanyengi kirimi. No mwa wikai gore aligyo mbinu na ndacieke omete ndugusiga iga bono karake konyo chigamu chitaraja ndubwate no mete kenagwa mete kenagwa egekobegwa igwen mete ngebwate amare mbogete egetata inaba bamachoga timunda imbogo kugeroka negetata di ekorusiga egwata mamiri egwata egentete kenga mamiri mete naro mwaka yo muntu narusitire lirubelio akarekobeka lenda egente kenga mamiri akasoma karangirire imerende mete muntu narerora egento tagekia tawiki no mwana wa ene rongoli magi no egento gete wikara igora arore ningige hiyo tabia iko mpaka wa leo tabia iko kwa wegento you have to confirm kiki usenayo matunda na lengara even on our phones ndarusi elimo na manye even our phones na bongo kwa kiangalia hii picha ona vile iko then baada ya kuangalia urudishe simu unaendelea kuangalia ngai mwakira tu alikuwa mwagerie biche nandikwa mwogera ki rangi biche ayige tu alenga then ameanza hiyo iko lakini sio nzuri. Lakini bwana for example ose inataka kuorogiga ligere sare biche kana origereriga biche mune nande das mungu sesi ngoje das mungu adego ya ingesimiane Nalina buya. Ya ibono anoma ojagana bono ngosugiare kabisa. Muntu koire busine simiyo origererie naningyo origere the specific photo, the specific message. Usana ya mpesa atana aiona yake amenitumia akisikuwa na pesa hata. You are going the history ya mpesa. Hiyo tabia sio nzuri sana. Akine yombu yaboli. Hiyo kwenda sense mimi. Ndio mdoko kemba. Usine ndio usine akwarenga bona ande ojikora simu ngiye bona Sara ni Sara ngiga. Mitobiro mede ni vitali. That's why lero imekuja vizuri.
We are talking about privacy. Data privacy, that's right. Privacy and data protection. Mono privacy. What we're talking right now is privacy. Montago tena kirigiri giteke. Ono wachire mpaka chipichacha sakari. Yo manchu muriria tukae na adabu. Amaskani. Dere macho sana. Sasa Kiago tema. Twakori. Alright, igo tobe macho be disciplined. Sara mojo kwana mangana data privacy mintemne binge bire baite bano ntwega site mambiro kurusari tukuna gosemania kwanyorre Facebook nere gose totene machine ye ne gasi none simie ne gasi wajire kwanyorre na inche na tigete Facebook yane enebete gose nebete WhatsApp ngonyero even WhatsApp gasi ni gokonyero ga utigosoko ntebi gose bono na yokoba umuntu tete komanya information yane yonze bi wanyora Facebook na bokweba orekeno ni machine ye gose machine ndo no bisqualing kwebire no ne email yawo inkigata kiriko korwa metabu na monto ocha ayeyo jagure ji message jagaria watomire nini ngomagari go chat that's very wrong and that is bad manners kurwanyora aria tebi ombogo na ombogo ekweba WhatsApp yawo akitokanya kora nyeroga out kekiro monto na tete kutwara privacy ya that's why WhatsApp abieka na WhatsApp meterere end to end message giyaera mwakorane kwa diti yaere nina nini kukwanyona na Facebook yo monto eba no bishya bwa soko no nande anya tai around you log it out no monto na bakweba gusieka no mwaye nyumba igura kore jirani omuya nabokwera neri omubona ki ombogo ekweba wasie lakini ayona nyombogo so ochegi no abatumeka kai magutakia keke spaghetti uko kwa mwenyewe na mwenyewe amesahau usokero kendo nyori usana matanga abasubati buna tole ne chinkoro chirichi wasokire buna watigire nyomba buna yarenge eredi buna yari kubuga jirani badala kuje azime afunge nyumba aweke funguo mpake karokoirana lina lichinga kyanyorera so bedroom gosiomeri olio kale wardrobe oligereria olio kale jikoni that's interfering with the privacy y'umuntu na nebwate a penal code yae na kiekora rero mwete muntu na no energy broti jando bamenyete okokemba na maide na rene jibafunjire jisiko akokemba na muntu na ayo kiamba gwesibida kaisano na mwete na bago soiba yes mumro yo manante betiali nero ne kene lakini nanta idena nkugora kale sukali mne sukali ga kongetega o sukali mete sikushiko beke pira o sikwa beke binto ketaliga bono sukali ya enya koera aja tena sukali ga kirende banyako moruyo ne ebingo korale biasara ira atango soko yo ndo mago soko musali atene siminga kiwen agatena bono rende ngitinda ikera singobe ka CCTV gendo kokora tigante ge simiane agatege simi akaenda rende gwesi akanyebeke video kumbe umuntu kumuibere sukali no muntu monyene jirandi Android bona mundo yena nganye te kuru brodi ya da rende nanjika ko ngibere binto birenga ibire korwa ayenda ona orina makamba maide na sara awezi jinsa jideka ikomi ojobe na bongo kora kindi yonse obuje sukali onyera na banganye te kurwo atarende gage na banganye ta kamatenje ndo kyanganya omoibyo njanje ngira kunganyira ange abscond kuli parent amekwa kibiwa amode no moibi kamatenje giribu eginto ari ogire kigambero akamatenga moibinaro kali gonjanda tamai bona yo karo to kubenere it happens. It happens. Roje montago koibera. Manye ine Android. Aho kogamera wachire bauga. Oibe sukali. Era igotari kugora. Igoto tebena na kabwata abantu 14 brodi eyo. Igobono arosikire kirasi igo ikirie kiro. Igo golire kiro yaramos. Ande igona bokonyorana metemba subati mbari batari ko bakini igoro yobosie. Era bona ruga into bosibo ere. Na montago jata uri mete bikombe bibere igoragere une chitauni igoragere. That's true. Asante manchu malaria yugachirana. So toirane tuligiri chujumba sobwango Sipak Justin Kinara. Ago tulikera good morning team Ensakia. I'm following
the shoes from Kisii Kegochi. Naomba hawa waamke tuelekee kazini hafta magazetini. Aganyereta magazeti nakwera baindigasi. Kinara, Joyce, Bernard, Dixon, Omari na Neria. Asante sana. Thomas Aboka gotebanga Kennedy Makoli, Kuranya Makoro to is my best friend. Amewasalimia sana. Actually, I have just introduced him how your show is nice in morning hours. Imagine amesema mko juu sana hata tunaangalia. Alafu lendo otevirenga Mr. Brighton, the historian. I'm pleased the way you have emphasized on Bible matters. Keep it up, brother, and Sarah should follow your roots. Uko swafi, brother. Asante sana. Elkano Simonera goteba good morning Sarah and Brighton. Tuko ndani from Minnesota. Michelle Kirubo, good morning from Eldoret. Tuko pamoja. Rinire transforma orenge agoteba tubwati tukuro diaspora agoteba bwairire bwakire iga minute yali bwairire iga bwakire agoteba ngakorwa bumachoge burabu kiabugesi tononoka baswaime Ensakia. Asante. Alafu nento masumanya gukoro tebanga good morning brother Brighton and Sarah. I have my workmates BM security officers here like Joab, Avoga Rogers, Mr. Makori, Absa Bank, Ngong Road, Timu wanasema, Ensakia ndio the best show in Central and Eastern Africa. Keep it up. Rinide transformer, gotebanga korwa diaspora, well represented. Bikoro farini kwa sama. Tinda erigiriria. Ngitora nyirinde wono rende gangu gongaki. Let me a bit sosoro na yero even makindu getuma tabwa kiruya Kisumu egento mbanchirete nigo mubwato bosemi obuja. Asante. Valin Bikoro goteba morning Sarah, Brighton and Joshua. You both look great. Your show is lit as ever. Condolences to the Ogendi family, especially to my dads, Evanson Tita, Amason Sare, and Enoch Omare for losing their dad, Mse Safanaya Ogendi. Paula to you too, baby sis. Good day ahead. Oyune sister, ose my sister, okoro engora ase ogosiria sokoro yaito. Asante sana Bikoro Evelyn, asokobwati umurobele kura chinsemo cha Mountain View, county ya Nairobi. Rose Nyaboke Ariga, yes. Ada komenda bu wadane sister yao. Mete karo konyoro mwigi akurigireti kusama itinga yokora. Igiribia. Ekiera no nyine sukigaro so mi skuru na skuru ediruweti eno na bana ba mine ba kwanga ba da wasit na egero konyaro moiri akurigireti no moiri Joshua Medega akora auda komanya nkiokora in that way no ikoro kina igorende ngokorori mirimo imya lakini obena yenkwara nkweze na ero kora bolinga Brighton roots cha chikari asante Bikoro Evelyn kwani mwanchogoro na Dingala abana Michelle Nyansiaboka Chantel Chantel Barongo amo na Gifton kinkalikuye abana baneiga asante sana naende nimaite nolenchira gocha karibu sana egere tusange asobwamo Rose Nyaboke Ariga nera gotebanga morning abana baminto ndochi mokorrekana abake lakini munakumbuka egamu yeke nago omane nabasesenie litkorigia asante sana bia sana mete ine egamu bia sana kwendelie getata kumbuka ando mete ngaki yamagega Bia minto moro bia jiri ko ba digital abantu bagatumiru na mete na bete diboyi miaka ange gojakra mete na lengo mangaini yake na eto boy dibo mete na kwandika songe gatindi sana gojakra stand 5 bono na gate video abantu na gate na pare na devi abana na make sure that you come with the Mauritius seeds and Mauritius stone mete ndra bi yo na de 8 moja na vitana nini inune numara gote ya na bagururi na kupara bagururi na kupara netwa gitera na re como tindi sana me na wa the powers Joshua ulibebe binawa ngwa torete binawa kilo na mwana gotora those seeds were so nice ngai binawa biritwa gatori bya gaji I don't know abari bari kuira bari byaya ari no omonde tenda okwe mwana de no monto que te girana ndedo yusime que binawa ngakora ote
abana tiga wasombe bina watu lakini dunia ni ndwara ebintu ngonjo libire mambo badilika ngakiri bogi mambo alengo buya bogi mambo alengo buya ke gokombe ali bono tumetinde bintu bya je bya kongire endo bya kongire baba mete ngakiri goikotu ebinabu oikotu ebinabu nande mete mbale ba alenga bakora akibari sari binabu bitayibana mbali koira turocho makabodi nigo obochogete ekari binabu bibigo soimo bali bakora de bono ena kwalenga omojui akinde na maide ogwonjoro makabodi bono kwabeko bonagu ikomi gorawe oyo wara riegu ni aje na gobo mutangani korutaime kumbe mbiaringo ni wale life was so good lakini rende bintu ngonchorelia bire let's hope nga bade bintu bionchoreli for the better asibali mogendreta kuliya evibarua asibali mogendreta kuliya meremo metafuta for a long time God is soon answering your prayers asibali mo bwate financial crisis God is going to make a financial breakthrough egere naye oisanire naye onyore ko bakugwikarania alionsi oganetie gokora yes igora gitothe na twechaya bwekore bwekore mbia mono egwende kengentere embura egekonda gekengentere gieke embura kumbe emburerie gaeta so tibwechaya bwekore for nothing kumbe hakuna mvua inakuja Buya sana balimore tugenda tumaye SMS yenu tuyatoenda sense ministry kundi tatera kunyori na auruwenyindo roro nabo kwegwera 10,000 200,000 kile wiki ekegento korangeri na Joshua atobekere abwa screen yao ndina bwebwere kera bana ngwegora bale school weekend karota kete fees ngiokora no kugenda sense meyo ya na Joshua likirabo no kwenda sense me business number obeke 888 obeke 888 omayekobeka 090 and amount name ya ayemo account name Ndizi kero kwa bekire asenjera ya bene kabisa yibono naro tutagete okore onyorere besya wasimambia bone sara mete muntu nabakwebera 10,000 nabakwebera 200,000 asemero bereto ya credit konto bwatali asemu muswatu bedruna ngwena nale antivirus ngwena nale ndo muntu nabakwebera rwenyi hotel na yabono chinga kirendo uchumi yakongere abakunya 10,000 jina yo so supermarket yali mete ko bwate bese yikwanya odire abon to koro sebo gimambo kongete ono kugungwara ali kabisa wade muntu nitakupiga nikuribe mete koro bwate bese muntu ikaro kwene na sanu mete no nekoro bwate no nechirbu ibero muhuko oko you have peace no nekoro bwate bese gali mode ende konda bwana togende lakini enda garua abantu abaki wenye trabongo akane birogebi lakini ebe bono ndirio konda tenda tanga akida ngo akane rando togende irenga utaire mwa tege lakini kabe to bwaji ndana ogo kira gaisa okire tereje mugesaine no ngeri eitekeroka orio teinemia aya kitemba Torigo taka jirani aiwe. Akina jimbwate. Itembwate. Twenda sense meri ende. Swa ngati ali na monda gojubwate mia suke uti. Gosugore gani yoko ngendereri. Nde sambaza. Twenda sense meri ende. Sabe kuseli bosoko. Tisha tupeleke studio. Wa. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ndizi TV Ubwansu Gusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Ubwansu Gusii.
Oasis Specialist Hospital Kisii ensemu yukurwa obukoroli gucia sabasubati barya bwibwatanitie nigigo kumanya igoro y'obukoroli obusera burya bakurwa gucia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masuala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru yindagire kwegumwana gose nutrition eye checkup pelvic exercises na buigo general consultation. Tuko na pediatricians, tuko na gynecologists na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Masomo twanyorire yengecho wansira buno ko chate sabari yo konyoro yo ko gogori omwana kwenda nere sabari yo simbaka buno go kini omwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mbaka kero kwenda nyumba batariringa kikindi cyonsi imeyumucyukisi angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gusoba kirisimi asinamba enotisano noibere eyemo marakabire inyeyemo enotisano isate noti. Oasis Health, together for better. Ekero utagitutu arobole muno mumuso busubwa abantu enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani go kuingirwa chinchira chiya na chiria chigosona naye tarigoryoka mpabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchara chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusi abareri sankwa riria yarabokire na korolekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bare imeyumuchukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asebara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive ubuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible cinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyurugongo Gusii asebali imeyumuchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyomuchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima.
chifrem guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongo etano nabo igese ngima ase chishilingi elibweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi naboko bakire simi ase namba enoti ayemo enoti isano marakabire enoti ayemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Kubwate kana nubu manyi bwaitu bwonge asamangana yichisemiye aiga Potters Haven nigo tumanyite kilia yibumu mwiburi otagete ase skuru iliyo mwana wa gusoma nigo tubwate birasi bisaine kurwa daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 wika grade 5 aborokia bisaine babwatu bamanyi bwigoro rivaga risaine liyo kugoseria na bwigo lyaboroki wabakorara ekirubaro sire chigali chobosombi amachama ya yokunywa na boigo nkubwate tole umurubiri CBC nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja 2 turikire email ase pottershaven@gmail.com gosoto akire sime ase namba enoti isano na ibire isateyemo isano ne moibire isano ne moibire isano ne sato inye gose enoti isano na ibire yemo kianda isano ne sato isano na ibire isato isano. Potters Haven, the foundation of knowledge. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwana mwanju muri on Ndizi TV karanda izo bwati asomoro bari bw'Ensakia bona mambya kando jijana jigidake komine sana sinsa Ensakia moya bona mambya wediga ko basambye do da jinsa ibere bona Ensakia. That's right. The inero nya sa emente it goes clockwise not anti-clockwise. Yeah, it's clockwise. Ensakia kwenda clockwise. Ise kwenda anti-clockwise igebe into bona go either is mete carencia tenini go ya sare grocery sa sirieri. That's true. Ona yo tenini go itari sa sirieri go so wasare gire. All right, umanje muri bono akero twiranire iga tuthe tukuire bono wikasa magazeti tukulia lero kulende ndoche Dennis Omoro toka Nyamakoro to locked. Asante sana anto Nyamakoro to asoko baime yomorobelio bantu bagisima tunashukuru sana ne word ya Reverend kala ni kwa box nere na walimi Thomas Nyaibuli mekenye awota bwakire Ndizi TV na otoramo nosubata naro kwa Teresa Kimto na tulugire tibona yokoro se county ya Murang'a oyo gakuboka na intwe na ndokora mo na intwe ajawai komocha nagenda se personal Facebook account akomanyora se Brighton makori na ndomanyora Saron Tita eyure buja makogoti k agotebanga Brighton and Sarah Bwakire kama kawaida ni mimi Makogoti Omandere kurwa Bugisaka Mokonge bubasi nasalimia mamangu Nyaboke Magembe bia mona sana na ino gendera gutumachi ujumbe balitora baisigusikira isike karotoko yarora na boto koye ligiriria bia sana tutera sasa mema set producer wantina tora inyuri abantu igoro yorwenyi nkonyo rone 10,000 ikyo kora genda sesimi ya abo enseme ya business number beka 888-090 kero kwa bekire oenda sensemeli ya count name beka Ndizi kero kwa bekire Ndizi NDIZ kero kwa bekire amount ine mia yamo kero kwa bekire mia yamo wana beke bini yao toma kero watumire naboko bagati yabali bawo chikubwa 10,000 ya semambi yabone uko beka chintunde jinyinge na jiyo chirakobere kobo mubui asemambi ya abone genda goshiriki kardo koro muroberi oyo tutangasha mshindi oyo kwenda n'ikibese 10,000 au ngwale kabisa be kumubugo twenda sinze mema gaseti usingi kwa rekomendera
no naboigo mwanchumulira buno chegabo isilipa na M-Pesa business number nere gabo amount neme ya machoka account Ndizi egerendo beke obumubwi osumaili bono mambene chilingi chiribu ikome Vya sana tuende bana sense ya magazeti karombate gazeti ya The Standard na nchini kombate gazeti ya Daily Nation gazeti ya The Standard nigo emurekerete na kiwano muraibwense Dr. William Mutabeke meroberio yojikwenda kinga University gochikonyora chibese anene ngakia borokiwa bali bajo Sas University bago chikonyora chibese gikorenga no muri gazeti ye nigarite na Ruto is university funding soccer korengana nere gosikorengana na bali gete gaiga ni bali gete na bono nigo yabeire obobwigo chiase aborokiwa bali bakurukurwa se chinyomba chintaka ose chinyomba chitari kwenyara asekero muraibwensa bekira machikamanya yogo jikwenda kia bunanga kisemi kiyo chikogendera si skuru echo ekero abana abo chikonyora ogokonywa korwa ase serikali bono nigateruna okwenda nuweji school weji beseju na bachira chikoba sensemo ya scholarship ensemo ya loans na mangana contribution eri kwenda kibona abana basoire ase chiskuru anene tertiary institutions ayuna rondo chamurekere asiga city boigo muri kibega city ya The Standard na murekere na ingi kyagerete obumo bwa simiuro moja osabara iba simiuro moja korangelia kokora okurobekana okwarobereire litiko lyalera bono niyo batebirumna kogwatikana nokuruswa kwa Kenan bono nidegena bako enda sichinkwana ego barokena Kenya kwanza nibwa tomoyo bugotwara jinkwana boigo muri kibega city na murekere igoro ya mangana Central Bank of Kenya ekero bunga kiwanda te kobeke meroberio ya ogo yo kwenekina kibesa sense za Kenya zigo security ndo jena aramurikire ekero ndo jega igabuna the economic pros that hit Kenyan side ekoma chikona na bado obogima bwa gene gokonya gokonga ekero economic survey egote babuna anga kimite bia kongire niroje 4.8% economic growth ya bete 2022 number of doctors ba anga kwata kire kolikwa ebintu mbira bimurekeire binge lakini majote na obogima mbura roba asense ya Kenya yuno jina aramurekeire ekaraba MCA members of county assemblies korwa ase chi county emerongene na isa noibere banyarede ba como seria ni ba como seria devolution BS korwa ase omokutano bwa terit kure kero bono ba demand dina ebatagite bakwanerwe no mokonyi bo muraibwense mo no muraibwense asamagani abo babwatari yeji county boigo asokomentwa engeri abo buna aba wakrishi beji ward itukuri goro nigo bali kiba mangana ba inyoreteri itukuri abo ria World Press Freedom Day ekero ekubachikora kanana osubole bwabali kimbora anekiwa buya ase ense enkima osina sense yaito ya Kenya sense meri josoli nigo bono ye nekiwe gose aseno ya rokirina nere tayari mono ojikobugori ege kombe ya English Premier League ayiniga goje karwaye ikora timu ya Chelsea yes bia mano sana oyo mto Brighton asogo tumenya kurwase gazeti ya The Standard gazeti ya Daily Nation nertebu ati manga omone kiagera ingane irobultoneri nga closing ranks ndoche bicha muraibense Dr. William Ruto no muraibe kya makya Raila Odinga inyora litukulia lero kango kurubikana nkogenderete boiga sense ya Kenya kolende mbaikerete okuiwana banyara kubago ikirania chinkwana wetira se bunge ose by parts and talks nyoro ni gochi atenenete ekero azimelo moja one Kenya na Kenya kwanza babwate chi demand kiagera korwase azimelo moja one Kenya niko bali go claim aden Kenan nigale ngo mubwatanio Jubilee eUera seria buliri azimelo moja one Kenya bagateba moko mobeka abase chinkwana bayigo Kenya kwanza bagateba David Kosing nere nigale gasobomo wa Kenya kwanza kulende Kenya kwanza mbanya tuko ba ku replace aden Kenan
amo nomo bungo mongao oyora chikwira libagari aye eyue kairanga pagakeya chinkoro nonyoyo mtote bambabe gete demands yo nchirorora engana ye sava nengana ya the cherera 4 kulinde chinkwana nchichukwaneka ando chengalio rochindire temagoro make liberandi ketake na igoni gotogwakira nyasenga mbemana ekiagera barakwana bagusunyokorwa se channel ya Pipatson bamayekoranga naende nkaiba korori gucha kulinde as it is hakuna korobekana ama hakuna maandamano lituko lya lero ayo nabagwesomera senchira yobwikirano kigima asepeji ya kane egazeti ya Daily Nation waigo asepeji ende togochikuligereria ya gatano na limo na gatano na kabere nimurikirete the state of economy new jobs dip agriculture hit Kolangano muri gazeti na rute survey korase kyombekelikia national statistics ekiye kworokia nga naki uchumiense ya Kenya ya lenge guchakira mwaka 2021 2022 na bono iga 2023 naki economy ere kolenda sobwenge omuri gazeti na muri kiretenga chigasi oseli bagali okulika ba Kenya meremo ni golia dropeti korwaso mwaka wa 2022 ase kerengo kya 108,300 jobs yekolenganiwa no mwaka o 2021 go mwaka 23 as it is a survey nerega bu mwanchu muri asenge chinga kinebiro nigere ntambe kigima ere broke down wasere breakdown nerega bu bunana ki economy ya nyatko bakegotira sana umwaka 2021 kwendo umwaka 2022 economy nigo yagendete kuira nanse ngora mpaka ira netensi wikasekerengo kia 7.6% between the GDP abakwenyorega gazeti yorore na ki economy ere ku 2021 mpaka bonega 2023 magano yono irobolito no break down asoboikirano asepeji yo ya gatano na limo ne peji ya gatano na kabere waiga sepeji ya gatano ntochikuligerere nga why plan to block Uhuru's pension is a tall order abali babatumoro bali bochoko block a pension yumura yumukoro Uhuru Kenyatta mbabwategetira sengencho National Assembly will require a super majority to stop monthly pension elia kobe enjoyed by the former president naende kero kende ngikiragere pension chumo former president chibe blocked I don't know but rende wakili karache that's the question turamubolie yokora kirangera ngekara okyo block Uhuru is pension was monthly pension kolende nabegetiro ayo wekirana Waigo asepeje ende kubwati ya gatatu ntuinyore litiko lya baliki osento chiko kolirigereria eliria korekanete litiko ligoro globally ense ya Kenya baliki mbali inyorete account ya Kisii baliki ntwali inyorete kulende kolangano muri gazeti yakotebanga media is under siege how the law is being used to gag journalists ngakiri chiko ligotumekwa liaba weaponized to criminalize media practice wano muri gazeti na acho leto muri kibwa mangana maya bunabegete kamera ekaligereria backward kamera yiwenete kuligereria motu sinivo editor kamera yiwenete kuligereria motu yo focus omureke batiga igerigereti maega inga igobosibori bwa baliki mboyo bintombiro bigwenete kumurekerwa lakini bono mbita keri kumurekerwa alafu nabekire chi zero tape gose na block ri umunuoye kumanisha omorali tatakeiria kwane nasibire mpaka maisa ebicheye nayo gotebange bicha igego explain 1000 words igo nasibira maisa ye atubire omonu no siekire ne kamera yae yuere weapon yae akwadre miremo nigerigireti maega so media is under siege kero twaro chechi nkwana osechi punchline chabaliki abange igo bare gotebanga abaliki baegwe libagali abo bakore emirimo wego mwancho mulele ase page ya maega kabisa goseyo moelio ne mulikerete nga Ruto unveils new funding model for universities nkikego sekyo brother was very way to mono na kwa beira anda siege anda siege anda siege rendeli achiteliri olelengu was it olelengu ama that was kwa gendage
Ruto unveils new funding model for universities. Kulingana na Ruto otebirenga there'll be no fees increase. President assures parents and students. Umulikibwe gosomora ibwense oene kairia Bible na aborokia bali bagosoachi university nga there is no increase of university fees. Wane yenige wocha ya to confused because gazeti yeli tukuligoro ntwaro chenga wizara ya chisemi yatebetenga abana bali bagosoachi university nechi college fees wiko mwibule kwenda deeper akiri naende lero umulikibwe gazeti yago tangu muraibwense ame reveal ame unveil new funding models asabe buli barache kunyara korwe fisi eyo nonyete guchikoba nyinge mono ayo mwancho muligerya no yominto Brighton ndo chinganaro airobulta gazeti ya Daily Nation biasa na kolengana na state of economy ine page ya kabere nige murgadena omurakera high cost of petroleum products ni gobono egendete kuirenia economy yenze ya Kenya oji inse yani umurakera na mangana ya high cost of petroleum products ne bintu binde kugendete kuirenia uchumi yenze ya Kenya inse inigere page ya kabere ni page ya gatatu ikaro ogwe somera kumanya mwanona ingaki uchumi agendete kubrukana na gosarika asense ya Kenya Oigo assessment ya transport sector ni gono ya record growth ero ya kinire since inkoleka ne sabe ya nyarde geko rusiwa geko sokiwa oigo nindo jena abageni koleka ne sabe ni gaba dena abageni abange bono nigo ba tarirense ya Kenya akurenga na matukamagega kubatikana na amatukamagega uburere bwa COVID-19 emboirerete abantu bakobwa asogotara batari mbadinzi itu ya Kenya kulinde bonyo ya ene kiribuna kubatikana no gokea ko uburere bw'inyama amadisqueeze nyama atirwo kwa gukora ya kiga sirapi bana nado bebire gutumika machiko igo nereyo na arale asebeji ya kane okwenyorera senjera ya bene osomenga kyabagani nande batarere ense ya Kenya boigo korena ensemeri ya Central Bank of Kenya bono neta ketemutenelio gochunyetenenera ekero CEO agochiko enda ka ayo mbatruki nchoroge kwenda kareka bono mpare bamorekere na mpara bigose barachikoira alibaga aliyaye nikarago chi oyo egavana talisio egavana ya Central Bank of Kenya Patrick Nchoroge erende ingorita ya kare gosengo egasi engo erere in the next month gochibusiga igekero etam ya ego chikwera ubona ba Kenya bara bamurekeruna ingo gosogo chikuira libaga aliyaye nara Dr. Nancy Onyango oyo director of the Office of Internal Audit naro Dr. Alson Sirima na Karororo Dr. Edward Sambili nere na Karororo na Dr. Kamau Tuge nere na Karororo wote na Dr. bakare bwana Dr. Tabu na Dr. diga to wekange kabisa gaga na gole mama mpoga boda toga kiaro no vega bana ya Central Bank aina arondo chamurikiruna jorge karo exit gorobis ide ke gochi koba ayundo tsara na ragenda ko basebechi ya gatani gaseti ne ya the standard asante sana amangana mayaswana masomo na yenge nchungu iweta wa senior litkulegora tebetenga tuendelee kuongeza masomo na leke rubinto bigo chebitali na ya kwanyora wanu wete doctor professor engineer amangana mayabuli mwancho muligeria atigankwirwe ika ase epeji akabera ase gazeti ya Daily Nation tororenga naki Kenyans are going to pay more to visit US as visa fees are increased. Ano baranyamo Kenya naro guchikwenda chinse cha maiko monensemo ya US nigagucho gwakanira chi fees yerigoro asengenche visa bono nigo yaki niwerigori. Muri gazeti yakotebanga some of the visa application fees have gone up as by much as 15,000. Igokonyole visa application ye visa
igo gwiko chigotumika chibesa chire igoro sana ajo naro ndo chairo bolito ase gazeti ya Daily Nation mbona pesa ina increasiwa asamango mwancho muligereria bwatere gazeti iyo garabwesomere asenjira yo boikirano kigima oigo ena daga maana abonante ine intobiane biabere menyonjo yane yabere jojo okay. Asante. Biamona sana. Iye visa kwenda go visit US, a visa application is 15,000. Boigo no yabaliki bare go chengera litikulia boigo rochitalikisa to, boigo International Nurses and Midwives Week ya chagete litikulia igoro. Yani International Nurses and Midwives Week ya chagete litikulia igoro, ya bete launched chitalikisa toga buli tukuligore go chikogendera for the next 1 week. Theme ya Nurses and Midwives Week nigerenga the art of science celebrating evidence to reality, our nurses, our future. Igoro chemotinyoyo nobwate chishere chinyinge gusa ama ngana manga ukorekana ase umutinyoyo gatano ase county wa Sinigishu umurobeli uno chagete ekera abanyagitari kurwasa nyagitari ya Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret Town bajoinetiwe na nurses usabaro kiwa bali bagosomere kosi ya nurses unenchera yamo yugutara kwa murembe koro kinga na barabo emirimo yabo bakoraniriri mono amangana midwifing waigo wiki eyo abasubati mbachikwa wa free breast cancer, free blood pressure, free visual and audiometry screening and healthy talks. Igo wana bantu mole asensamo yo Wasinigishu abagusi morali jitokeze egere monyole amangana amaya. Waiga sepeji ya gatatu ni mole keretenga media is under siege, how the law is being used to gag journalists. Yana kiri chiko likoba weaponized to criminalize media work. Igo bono abaliki mbatarete monokoro asoro ngoro Gusii mbumereta nsesemo yiligoma Nyamira County abwase ba interacted bakarangai bakwengerwa na kibaho kolemeremo maito kolemeremo naro too much of work is dangerous ubonko bugwichira bo baise go explode bune bomb igo sometimes abaliki mbatagete okobe imigano baho korane menge tuwaroche so nono muliki gorna boleti aminium omoligereria na boleti nga kibono mo kolemereri ibintu birimo korora nende mwatu tubiranto korore binge so mbatagete trainings mbatagete okoba relieved egere nando bonkoba be stand by aigani ndoche bicha yabaliki I think bicha yene yo mwako eta last year asensemo ya Kisii ndocho muliki korwa radio Vuna anyagaka nindocho kwoyo nindoche dano ntiri baliki mbale gaiga na bale captured ase ebiche yo ikabano mwancho muligereria baliki waliadhimisha siku yao hapo jana asepeji yakane ni muligeretenga protest called off as Ruto and Raila allies reach compromise. Iga mandamano nanya twabaga kurangirwa off litkuligoro muno yo mintateba from the minority leader Opiyo Wandai amo nabaraibande ayona maya mwancho muligereria ekerensege ndrete gwetira makong. I'll take over 233 MPs to shut Uhuru Parks. Aigane litwaligereria nga naki pension yumo rayumo korubwense iranyala ko ba reduced ose ko ba cut short na nkikiraga niliwe negatiro is a tall tree weikera okona choko yomulike gazeti na mulikerete mangana amange igoro yomurayo mukoro bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta mwanchu muligereria anaine ntoroche segia gendreta sekia magia Jubilee egaro torocho boteneri bwa beire changed lakini tutaramanya officially in who is who now asincho tobati timwibere ya Kanini Kega na Jeremiah Kioni ayo na irobolto ACPG yo ne page ya gatano nalimonda aratimoka ko yo mtara gendera mdogo ekaro tokuna kumanyanga ine wakili nachi wikase studio kyagara ibirone chingaki byaikire biribyo gukora interview yaito new jobs dropped by 108,300 as economic growth slowed down yani ngachigasi
amabagaye chigasi yale kwena no guchia saba Kenya ni ga dropeti asa mabagayo 108,300 kulingana na uchumi yense ya Kenya unagendeta go shrink ochakero mwaka 2022 go trimboka bia sana ayuna ragendeta sigaseti ya Daily Nation wandiangwena na sigaseti ya The Standard egaro go koreta sebeja gatano moneri mregete igoro ya mangana ya ngakimura events bananya taka ngakya abaiboli na borkiwa ngakiwa chikonyora amangana new university fees guidelines kulingana no muri events tukero yaratibna aborkiwa kurwa sinyomba chintaka usaba sinyomba idari kwenyara ngakibojo no fees yabo kubone mirobelio nigo ya bekirubiyo de kwesomera ayo ni garase beji ya kane beji ya gatano neli ina United Nations Secretary General Antonio Guterres nigo bonanyarire kararo kwanda abaliki bamangana asensemeri ya Nairobi itukurigoro igono wale asisi ya Kenya indo de no prime minister kurensi ya Japan iyo Nairobi nigo yarenge yatare tunabageni bono ni gate bruna ese yegendeta sense ya Sudan ni gire mamincha no bone bwa manya bantu ekara atogirense ya Kenya se atogendete gwaka kwende kubinse linkura nirere omorembe oye ange abantu ange 800,000 ni gobono bakagire kunganya kurwa sense ya Sudan kubatakana nese yegendete ase ensemo ayunaro amurikira sika city beji ya gatano kabere beji ya gatano atoto ne na omomo basimiura omwajwa ni Kenya ni gobono bwarangireti bose bwa corridor ama okorobekana ekerobono Kenya kwanza ya Robert Kenani kurwase chingwana gosiko base timu eri ye chingwana ayoni gara se bechi ya gatano na gatatu bechi yibo igone mregetena kibono high court yanyadeke go dismiss ya case kama kiabegetwe no mo chairman jality of igoro yo mwana gose children's home kinekyo naboko tegara osena boko soma Kenya dege konajwa ase bechi yo ya gatano na gatatu bechi yo igone mregetena kibona ababunge omobunga nyarire gakobeke motion ase bunge yerengede ojigotenenia engeri eri ya keromotinse pension eri kwena nugoji asomura yo mokoro bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta Kalonzo Musyoka oyo kabaire vice president amo na Raila Odinga oyo kabaire former prime minister bono gati yaria baganetiye gose korengana no mobungo yo gatundu South Gabriel Kang'ombe ni gwatebire muna Uhuru Raila na Waiba oikamano bachikuira 844 million ejibanyarire bakwira gesabaru OBC igongo jibaru ike motion ye OBC erinde enyare banyare bakorora gose mbamwake sikubune gaseti ya The Nation ya tauna naki baro bereti gaseti ya The Standard ya sebeji ya kiandane mbergadena kibona aba MCA ba lireira gose baganirira go ikabala chiko kwanga budget ekero baodeana goika bachikora runa barabu emeroberi yabo ementu ekena niko baraba korali ase county awo litukuri goroni gobono banyarite bakomokana devolution principal secretary Treasurer Mbaika ikarachi etase mukutano wabo litukuri goro karabate tena barabu batagete banyare ba wadresu numra ibwense gosomo konyi oye rigatiga shagwa ayuna aragendata sensemeri ya Nairobi abulituko ligoro Ritugoro ntwabwa the Press Freedom Day marked ekero yarokanabune state nigegende the kobeke gabu yo gotatake media yani tegete go target media muna ibintu biretake kwa highlight asense ya Kenya krawa deneri bebiombe via abariki asense ya Kenya bakora wana Media Council of Kenya CEO David Omoyo Editors Guild President Zubeda Kananu amo na abande nigo bono batebiruna abari kimatakere banyoro bosubole bwaba semirimo yabo yakera ritko ayundo jenaro agendrete kero Ezekiel Pastor Ezekiel yakare korigia heoda kurwa se koti elindete nyara eteneni ogo freeze kwejibengi chiaye 15 bank accounts ayo nabokanyora ase pechi 12 ekero abantu meronge na batano atato bakagere mna ose korangano robot getu ni pathologist ye serikali nigo baotena abo nigo bakwete kurwase enchara korinda abande nigo bakorete gosabandi nigo bakwete ekubatka no kuboru kwembeo abande nigo korana nigo bagetwe bagaikera makweli abasensemeli ya shakahora Bia mono sana asante sana
oyo minto ase ogotumanya liagendere tasi gazeti ya the Standard. Alright, mwanchu muligereria sepeji ya gatano na kabere ningegotebanga number of men taking up vasectomy more than doubles. Yani nga baga kambaro na barabu, that's one way of family planning. Yene economic survey ya 2023 buno bugima bugendete okonga bono kero bugima bwa kongire abaga kabande baroringa mbuja bakole egento ko family planning ose permanent family planning so that mbenyora nga banyorje abana kolengana na uchumi bunere kolengana ni survey ni ekorokia nga basacha bange bono bachire gokora egento ekuruga vasectomy abange mono igo yarenga double lakini bono it's more than doubles igo ekworokinga Kenya mangana economy ire bintu bind extreme aba Kenya gokora. More Kenyans contributed to pension plans. Yunige kworokinga aba Kenya bange mbagendete ku contribute asumu borobelio liobo o pension plan go NSSF ke kanchike NSSF unenchereme yo kwega chirengeria at the end of the day na bogo cha kwenyorera kende. Crime rose 8% countrywide. Ino roboti Rua Economic Survey 2023 okorokianga na nubo salia asensengi manigo Rua kina by 8.4% countrywide. Okoba kero kende ya uchumi iranetense bintu bikongete pa bono crimes abantu kobuna chinyomba kuibira abantu bande abantu guita abantu bamwe aboko watekana na mangana yogo kongo ku uchumi ne mangana nde amangi. Ayo kaganda to mwanchua umuligereria 2000 ECDs shut down even as numbers of learners surge. Anekorokinga chi virasi vya ECD 2000 shut down. Eye magegano nyena bana bago swase kirasi ekyo mubarabu abana abo kogendrete gokina. Eyo boigo ni economic survey ya 2023 eyo era sepeji ya gatano na kabere. Epeji ya gatano na gatatu ni mlikitirenga Kenya to resolve tax impulse with Japan in 4 months. Ndogotenge Prime Minister yense ya Japan Fumio Kishida noara sense ya ke akalikoro kwa Kishida. Ki problem. Noara sense ya Kenya ekero ebicha erega buyu muraibwense Dr. William Ruto amano Prime Minister yo Fumio Kishida ekero bali go join press conference after meeting at State House in Nairobi. Mega yo kumira na senyumba yo ya State House bakagenda wikase conference ritukuligoro orochenga Kenya negenda tokuligia chinjira cyoko resolve tax impulse iyo genda tokoleto mochando monge asense ya Kenya engana ya funding amangana climate financing commitment nero ya kwanire tue ekere amount 6.5 trillion of Kenya shillings that the Japanese government will make available to developing countries in climate financing according to the President William Ruto. Ngomo chando kiganche kiugo sira mangana yo gonchuka kwelire mono nonense ya Kenya nera affected ya kwanire tu boigo igona mangana mayabu tambe bawatanga mgeni akuje mwenyeji afanya nini mwenyeji apone aende enyombe go tarurende igo neridia Oluche Guterres Antonio Guterres no ara sense ya Kenya Fumio Kishida no ara sense ya Kenya ayona mangana maya baguchana some goodies and then twaro chenge bengi ebenginero ya ruete loan ya 408 billion wacha sense ya Kenya ya chagete go disperse lituko lya Jumatatu igo ntrochengense nero chia saga ya uchumi nebe nechiko imokererwe igoro you have something timba dikende na kuralgiri ngane ya mangana ya Uhuru Raila Kalonzo mama ngina ngoli bari chibese all right ichibese kiro motienyi pension bagateba lakini ngoli bari chinyingake ariko rigende na bono rende common manager tabu pension yakoli baadhi ngotate ko sok chibese ndo mati kirenga kyabe kerekia osekebe bari kuri nanga kyomonda ko package na mai kuri sara ikaro to kwa nasense meri motimo komokaigo akido gonyuri montegoro yo ruenyero rondororo producer nabagonya kopekali montarore nire buyekero monto osino mugabana akoro mugabana bwa imiaka 10 nanda iwemeremo no according to me my opinion I oppose that so much because
Kuna watu wengine wengi sana. Nere umwalimu oligiru na TSC ngoli kale angokora ale mirimo. Arusigo bwalimu ale atuko ne county okore mirimo korenga naye. No. Ngezi digo montati gara ya saike ko nyore gitali oyo onde nera lipwe abana basomire ya tubata bakore economics and bakore governance bare school. Advertisement yako umwando urusi wali oretwa urusi wigasiende anda wigasiende osokora jigasionsi ibere arega bwate mashare renge ende gigita kage kebe policy na akero monta korire mirema sabe ebona bonta bere mugabana atige kabisa muntu bere mo chumbe nane ngiako jigobere no ne minister yune birengera byane ngorwa adari byandi stv go sebya bionde ne byanna umuntu bere mo chumbe obere mugabana myaka 10 nande ngo yabare experience ne lakini nani nkia kwa mirimo nandali kibese myaka usentene. That is very unfortunate. That is the government we are living, or the country we are living in. Oyandrie protokero boronge ekero bwate gente kemo that's enough. Onyo kwarita yiro umemaliza, you've served your people. Karuri bagana endo nda serve. Lakini ngabano orusigu gaiga obe kugaiga. It doesn't make sense. When I go to Kwaranga, other Kenyans are lesser than the rest, which is not it. Yeah. Bia sana. Bono ninde teatro na ngakio chikoba ine bebili producer be kirega abu studio na boko ende process ibunirigo bwenyore 10,000. Yeah. That's perfect. Genda se elipa na mpesa buniriga abu to change into kendi gions. E pay bill yunye bwata bunirigo 888090 egerobe ke 100 egere webwere. Oyo minto Brighton, my brother, na producer ito Joshua wakili gako manyinga gakita konyara wika kisa na maana ochire kwebetereria na bwate likuba kurwa weekend ocha ono liikire. That's why atale konyara ko receive no nyene simi because hana sauti na kikuja studio lazima atumie nini atumie sauti iko bono naende osabire okwabira sana obuno buruire bono homa ikikushika mzuri uwezi kuongea na maene nanje ngombata ria lenge ya ngoto bwata ria poa gotagoja bono rinda butokora na tokora sengere bene kabisa so wakili pole sana na tunakutakia kupona kwa haraka oiranerende umirane na mashabiki yao yo morobelio bweli chiko. They were really waiting for you but rende it can't happen umwanchumulilia kulingana negentu gitanya gutangika likuba neritindi sana. Pole sana. Tuenda senza meri ende studio karuto kusabira kwa kiri abwene okubena kwa bwango ri kubomedero rindia mioro nandi ko ndiko. Tuenda senza meri studio tokwera tuenda na magaseti arafu ntumajiko teba ningi to chiko kora kintigarite ko ki bosio kadokwera kwa senza meri ende studio Joshua kasi kwako ntutu ara kore kwa senza meri bonae tuira senza meri boncho. Kazi ni kwako producer. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Omurobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sechi league ao buna regionals national super league KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga nichinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya bomachoge barabu inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa segeta senikia Ndizi TV na buna botambe etana nende mo Steven captain 001 igesigeta senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chiza 10 chamaragoba goika chiza 12 chigosori ime ya Ndizi TV. Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga guna chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito
chitracksuit, chipajama chokorarira, imipira y'inkoyo, neria ya netball, chisogisi, chijasi, chitai chichisukuru ao. Naboigo, ngokora bari embroidery. Korosya bari chisweta, naboigo kubeka, amariko asichianga. Gose labeling. Nigo bagotoka asamagacho, abaraka building. Imeyumu chukisi, ejuere angine supermarket ya Shivling. Gosomwa kiresi mirut, asenamba, enoti sano na ibere enoti, isato kianda, isano na isato, isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center, edukeyemo, asoko nyora chi uniforms chozi, nebinto bigo kolera chigosori. Kwarigirie obubwenia asumu chandu buburwire obere kugukwiranirira bono Ever Health Multidynamic Hub ni kampani y'ububwenia kurwa sense ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwira amange amarioga yo niga kubwenia amarwire buna oburwire bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwire ya komentaba gakachinguru cyubusacha ayugusibya bangi enchera y'urwiburo ayakubwenia uburwiri bwa sickle cell anemia ayugutanka uburwiri bwa kansa boigo uburwiri bwa prostate asabagaka biantu bwata mariogo y'abantu batari konyore toro babwatishide koroku insomnia tubwata mariogo ayako bakonya tubwata mariogo yekifafa abana bari bagwitera mache borere baitanirie myake babonete go tera mache borere tubwata marioga ayo na marioga nde amange amarioga yo igabwata monchoria manene kubwaria butambe ugutumika ekiagira niga kubwenia oburwire butari kuiranirira yani togoteba segesongo igare anti-periodic emineti ekere kwarwarigu oburwire bonde bwes na marioga yaito burwire obumburi koirana boigo ekerugwa ikire asinye gitari yabo nigo bagokorera scanning umubiri w'umugima iliyo kworokia asuburwire bure tubwato munyagitari gabo gokorera omuntu scan y'umubiri w'umugima alafu ekeregwa apimiru twakoye advice na toragokonye mbabwa torosagia ase uranyura marioga yo imeyumu chukisi ase benki ya family benkiere rirongoria kabere room number 07A gusoba keresime ase namba enoti isano na ibere kianda isano na ibere isano na isatu marakabere isano na imo marakabere kianda ibere Ever Health Multidynamic Hub. Alright, asante sana mwanchumu liwa Ndizi TV ya sumuru wichinge kiritukolia rabuna botambe tiyankuwa nipsanga mange takuwa na mange abatangaro kwa tereka buna ige tingi nyeke nga? Ike nga ini Kiriyo bundi kyagache murego twagasaye mwaye embura kiego tugasaye mwaye Tinigikero cy'umugusi n'umurobyo bw'igikoro cy'umugusi uyuri n'ikirenga ikigukumanya cimbwe cy'umugusi cinyenjo Chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga Irienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa se cyombe kya risiriye go sinendagara yabande ombonto de bwensi nonya no omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenga kurinda omwana bako mwana okina Muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Kigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'Ikinyiga kirecho Moseri iriyetarinda goroku nyakiaye no muntu orego koregas ne chinguru cyaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose tubya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwara gotebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekero goteba abasungu abayindi twari tariki nere kira ritukulia Alhamisi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia Juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso
Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enochem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Kuikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igukubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chibord buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage Gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutuka imijyumu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwara marwaire tukuruka nka conventional medicine
nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montachi robisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukorwa na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Biwaro mwanju muri Ndizi TV akarutwarura sense mirende yomotimoko Joshua korrebune mejende okora nande bantwiranira sense bega tutete gukora nsize mu yamagaseti abirata tukwina tukorarire SMS kino kiri mwatumire kuja se studio asemambi yabonekera mutena no muri ime yumuroberi bwensakia bono mambi ya radio nyoni adani kuna nyinyi kama kawaida kama kawa Dindi koma chako barire kiara Ndizi TV ne robwansu Gusii anena somoroberi bwensakia mbiyamano Cynthia endera kwa ime yumuroberi na Lydia endera kwa ime yumuroberi bwensakia bono mambia ene Ndizi TV bwansu Gusii. Alright manchu muligiriria yule moja yune lishabiki kura diaspora whatever tuned in as usual. Good morning sir in Brighton asante mo kogoti K agoteba happy press international day igoro yalenga asante vuna Gusii tikatu appreciate Raila hawezi pewa hii kitu chinga kichairire lakini etogosaba the president to open the servers and lower the essential commodities of common mwananchi biamono sana Joseph Okongo agoteba good morning ni Mokogoti Joseph na Maria Mwone tuko ndani good work Ensakia team biamono sana asibali mogende tugutuma ujumbe cheno na appreciate murubule chinse chabono mambia ekaroto gende kuna gukumanya so bwengetu na ria ya airobolito ase chigazeti cheri tukolia lero ntubwate gazeti chonsi p olende ntubwate the daily nation the standard na bayigo taifa leo ekaroto gende tuguna gukumanya sinchira yo bwenge kulende kikero kore ekero kwanyorere chingaki na bokugura egazeti eri bwegenete egero soma yo anda mangi asinchira yubikirano kigima kuya sana yo yandra utubwati asinchira bante tukora sensemo ya magaseti kerondoje blane choyote ano alime yumroberio agenda goto bwati asinchira ya bena semambi yaboni sebejego ya 13 ya 13 alia ni ondoje na omwasiri bwobo sombi nejibara yo nere kibujumba kumurkomeni gabona atebeti sana diabrituri ona serikali tiria robeli mebosera bekeme robeli chikwena na chipesa chinyo yasibara chinya ekarata abinense ya Kenya nigendete nigebwate 150 billion pending bills ejiji bara ejidakeire ko twara gosita kero tokende emerobeli ndeji bara nyare gekogenda unigara sebeji ya 13 ekaroje na credit murungi nigobona iranira sense media oil corporation aibana turajukwana na nerebya abarayo goseme the great murungi obero mugabana obakorere emerobeli yeserikali hande bona kwirana asobokorena turajukuya kwana mangana ayo mwanjumeria to birengera byana nerebya atujukuburukanina nerebya abarayo baye beshoni yabo bakorere emeremo barabanya kulia bese chibolite abandu ya kwana kindi gendege politician kindi ni gabona bodi abana siasa
na abarai bechikanisa kwa maiso anenekere serikali egenderete kurigiriria iguru ya oboiti bwakoreka ose killings chiabeta sensemeri ya Marsabit korengana nere ni atabone serikali go yabekire mirubene ya jagiro korobotugi kwenekina ningi kirete ngane igo korekana sensemeri ya Marsabit yundo jisara naragenderete ko basiga seti at standard na ndendo chena asenje nabo ndakumbere ororo yo na rondoche ai Robert Sirituko lialero. Asante sana mwanchu muligereria ase epeji ye ikome nemurekereta mang'ana aria ashaka hola oikari tukuligoro nigo obulingoria gose okomano kukugenda tugikeraniwa Nomo Government Pathologist Dr. Johansen Odur obukorokia buna emebere menge yanyarako bakigotindo korwa ange emebere 110 asebone emebere 50 nibere ne 76 bodies cha yanyarako bagikumanwa korengana na machibu yeri tukore igoro nigekorokinga banta abangi gose victims nigo basiri bugima bwabo kubwatekana no kuba starved gose starvation eyayirete abangi babo gusiria bugima korengana na machibu asogateri tukore igoro nigekorokinga emebere tukore igoro emebere 35 no 36 bodies nchiakorera twe obulingolia no munyagitari abwa asemebere 23 ya tugetenga nenchara gose starvation chinga kimebere nde 5 nibere batanyara tuko babakumanyekerenga kyo gosirio bugimo obwo korende omubere emebere nde ange 3 nigo ekorokia buna nigo bakwete kubatikana na maroire yerini amone inyigo kidney and liver disease omobero yomo nigo okorokia buna no kwete gwetera ase condition geteria tari kongugaiga asphyxiation korengana no munyagitari wikabona ga sofa 76 bodies chakorerwe examination ekere yende 33 ekagire gokorerwa abo igori tukuria rero korende ngane mwamu neringa abangi babo nigo babete suffocated gose bakaborwa embengia yokoyana chinga kibono basiretie ubugima aige bicha ya Paul Mackenzie no murugyo yeroda Maweu neregabo ase egazeti yo boige page ni markiretena omurugyo ya Mackenzie Roda Maweu nigagochya kogendera gutangwa asegeka kia matuko abere asensemo ya Kilifi gosa sensemo ya Shanzu Low Courts ekerobono ya rorekanjibuna omorugyo yoiga na play a big role ekiagarana erolenge very active ase ebiasara usobonchoreria turaboroke ware gokorekana ase ekanisa ejo yarenge cult ejo abantu abange basiririe amagimabo korengana na abanyanyimbo gose detectives niko bagotebanga omusubatyo enigabete of interest ekiagerekero bari kuringoria simu yomugakoye phone records niko yare korokia chi interview na abantu bara associated with the cult fin esimu yomusacho chi interview bari gukwana na cult bantu bakagere ko abantu bari bako ngaina abantu nakubatumika buna ebingwanso igomurugyo yawe namanyeta mange igoro yayo nakiyekogera agocha gutangwa ase ekigambero asa matuko abere alibosyo ayo kagenderete omwanchu murigereria livestock farmers told to increase meat production on rising global population abantu bali babwate abatugi bechiombe naende bakonyenye nyama batebigu banyare ko babako increase the meat production egere global population yabeire nyingi abantu bana bakale consume nyama sobonge igechire demand nigere igoro mono aya niga negative boigo amona bobisa bali bakurigererio bocheno bwenyama na nyino mwaziri bwebolemi mitika linturi igobona abalimi be enyama osibali bakonyenya chiombe batebiunga meat production ebe igoro ndochenga emto Brighton na radio ale asebono unless togende kuikase page ya magega gosamangana echi county na roturigereria konende tutaraika abuni ndochenga page 15 na limone mulkiretenga na senators want the Kenya Airways officials charged for endless losses ntwarange kiombegia Kenya Airways ngebwate asara nene sana
ntwarona numuraibwense omokonyo muraibwense riangensense ya Botswana na kwanirete igoro ya Kenya Airways bunebwa tasara kifedha bune erense mona gatamba bikimero bili yoko yesira kulinda kulanga na senator nigo batagete Kenya Airways officials banyale ko babako ba charged with endless losses asali tali kwaera igo bano mwanchu muligeri na bokanyo gazeti jo orara senjira yobo ikirano igo tabanga KQ nigo ya rekorosia gose nigo ya salit ya siritie 7 billion at least kera lituko ose after every 1 week igomba tagete kwena lya mamacho wae losses yako benene engenchika bireyo nara yondoche yo mtobretu ntara ikera ye county timeliso no bwate taifa leo ni menye bwate lakini nere ngana nere ya na kunja kuri karako ngaso mabwo asika sida the standard ono montoyomo mobiso so mobsoyomo wa nyimbo euriko korasi kyo bikeri ya Directorate of Criminal Investigation headquarters niko bono William Mwangi Kimani yes atari kumanya kuna Edward Machulo niko bona asibirwe egesibo kemyaka 30 years ingie kumusiba niko bona togete kabwa toko moja uko moita uyo rengo mwana siasa William Mwangi omwaka 2017 August 27 ekero mwana siasa yangete komugorire pia kai Oni pia ya mete pia ile timeti dengere ilabe 150 mpaka 200 to them mpaka 300 ya gero moto sibi 30 years no yona kweto bugima ana asirite bugima bwae yani na umobisa nigo asibirwe asoko ase egumoito mwana siasa enga kiyo ya 2017 kichobo choli jinga kichobo jenga gose konya to robo choli robo choli rene na kamogorete na turangorire pia iwoje pia na bewe itomonto osirio bogima bwa bono yo sibirwe emiaka 30 boigo asika city unimergedena abantu aba 58 Ugandans nigo bono banyalde bagobe kubyara gose batangirwe ekarbakagerena nigo bare kwenda Ethiopia asama sabo bare kurwa nande bayirira abantu ku Kenya baenda asama sabo since Ethiopia bono korarende na masabera ndi abande bagariko nyarigi nyoriro riondo ya jete bana bande bagariko riya masabaya bona kisa kurabona rasma abantu baendere Ethiopia ojusa beroro no masaboto atabanga once you have trust no kwegena utapona to utajiombe utapona ayuna arara sigazeti ya The Standard digango ira sigazeti ya Daily Taifa leo asingagirite karote abuna maasura walemewa abasura sinse ya Kenya bonondoje na bubengeirwe ato endororo egote na ujumi mahasla walemewa ayo na aramurikire na raia wa mapato ya jini ndio walilemewa zaidi na ugumu wa maisha kutokana na mfumuko wa bei za vyakula na bidhaa nyingine ulioshuhudiwa mwaka jana. Takwimu rasmi ya serikali sasa zimeonyesha hiyo mwaka ulioita takwimu ikora kuna mahasara bado wanaendelea kulemewa nse ya Kenya. Nerega watoto 141 wasaliwa kila saa nchini. Kwa na wane bagare ko iboro kuya bagare ko iboro 141 kirensa injini kai igona bangi ndekitwata yabo kakabachire vasectomy more than doubles raninga ibakari goro kirende injini igona karabana ko iboro bagare yugo tutebe na 141 kirensa 141 every hour I think any world era be insengi yeah igongenya sare igona 141 times 24 hours yo batambaji bari abangi woni ngiri dore azobogore paste sekeri aufia account zake za benki serikali nataka kusifunga asibona achira sekambira kuburga serikali tesi kachi account chaye ange 15 MC wadai nyongeza ya mshahara wana ba MC na barangorera bakari na bamentu engeri umusara bono sara ngane na turaje kwanire na sino nikere tukwana siriji kona rende na abambe yaba MC bamentu umusara ekarbara kuri yegeromba matena ire ngomontare uchiko so walijua yato chikori kwanda bana sobogale abantu bato ibirengere byabo asemambi yaboniga wandanye ichungwa wafikiana ibona Asimio na Kenya Kwanza baikera ndire birengere aseno yafufua matumaini yake
ekero yage techeru sisatu aseyamo bono korana imefufua imani na matumaini yake ya kuwa ya kuirekero kombe ke English Premier League. English Premier League. Ona mora ile ntokumanya akirende mmefufua matumaini yenu. Ayo ndo jinaro jina kuri kurasa za magazeti bwana nyorere kopi yao kadoji gukwana. Njida kanisa ali rero wakiri tarigoja ototabiri kubandi muriete tojugo kwanira igoro ya manganana nere biyabanta babono kurengana nerichi ko kwani naende mwage to mpira yesterday amini Man City yage tarande nakire tangana sete boy ne pointie meto bugite kai baru era nda ko kosara kin nende yage tena West Ham riture ande ne tigarti mpira yemo eti yage tena West Ham riture wara kai Man City is now top of the table. Lere nata gora gomo lakini ndoje kuikire kudi manyana yageti. Ngana makongwara. West Ham yuko denga babegeti. Ba tebira. Ngina kore kora sema ya magazeti sara bono naye orata dena gwakore kwanto machikwenda sense medo jigo kwana mangana abere atatu ya. Chiko denga yabegeti. Let me check. Chiko yabegeti sata serige na disege. West Ham ya ikore turi tukuri goro. Ekaro ya chigori sata serige na disege. That's right. Nathan Ake akaweka sideka ya 49, Erling Haaland deka ya 70, Phil Foden deka ya 85. Hizo ni 3 points clean. All right. Iko bwana mname. Nani babwate one more. Hivyo akishinda hiyo 79 82 points. So mumaiko ja korengana bono chi game. Bado mnaendelea kufufua matumaini yenu. But tunaendelea kufufua matumaini. Tunawaombea mema. Kama yete any team tutapata mbele tutapigana naye. Tutukorera abo mangani chi county na mangara ororo omwanchi muri na bakwenyolere gazeti ya somera sinchira yo wikirana. Toko na senza mirinde yo mutumuka sinini tokwerana tukwana na MC bono batebere bamentu na barabwe ngeri yabo. Korengana naye brengeli byao bamentu bugimambo kongete bamentu Vamente dari kongentu. Vamente musara alafu kuande na rende mubunga naro Gathundu North ogarwira emotionina aba murayumo korwense Raila Odinga na Karonzo baru seriwe pensioneri bakwe kiromodi ngoja turje Uhuru Kenyatta. Yes. Na prime minister former prime minister Raila Odinga Karonzo mushokana abaze vice president tari abuboka igoto de bari bara singoli barebese bakaba mudi award mete na abete vice president ngwera na turikura sasa meri motimo ikintama tingelinga musalia nera nkonyo ala pension cha former lakini bono kale serikali me bono na barabe tanyora bono mete ochenjiri bono yare ko bana Raila urude obeire muraiwense tanga bana ko baru muraiwense tari media prime mete baka yo nenguri ali jibes mamangina baka boniga kuri ara around 800-600,000 per month yes sana ito ndazenze media inde studio tokwirana torigeria mangana ayuga seri boa tojukuru muruberia simambi yaboniga torena lichi korende digo tena baigwe tori kwegwa ete abari mbaka kwa kanu barenze ke ingenya to endaye azete Ndizi TV Ubwansu Gusii Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchie ko babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli yali na koronyaramba
Chenko kuna MC Megi. Make sure kwa watch the show kuna Gusii and Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Minchungo monyere. Nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai. Mama wololo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Nga Faith Star nyagote bagagu nga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze. Hashtag yase mitandao yonsi hashtag yekebemberi. Nyoro morobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa. Kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkobo kamami na eweka nkorota mami. Tobute mpaka boire ngwanche na inde baka mami. Aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Uhuru Superstores Limited abo bali meyumuchukisi na bakonya ebintu byonsi aseriguriyense nigo bono bagu kuarigania wuchesi chiduka chabo Jokanya na mduto warwa kwa Uhuru Superstores. Karibu nyumbani. Aba Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Uhuru Superstores. Ense muyubwagachi nigo bakonya amabati Iron Road emisumari aina chonsi chisimiti chirangi chiwilbaro chisengenge MDF board na chain links boigo mbabwate ebirogo bichi plastic chitangi chukubekira mache chibesin na water drums nkoni abare chimbusuro na moyo amasasi echiredio nechitochi ebitabo vyukurika nechikalamu mbabwate meito na marangeti na boigo nechikoshon chisabuni chimete na chiriche chibauda nechitishu pepa na chiro chunchiraroro asense muyibintu byogutumika jikoni mbabwate omochere esukari amaguta y'ichinyeni amajani y'echaye obusiye bwokuruga obusiye bw'amandazi baking powder amache yokonywa chijuice na boigo n'amabere ekero kwagulire omuzigo nigogo koberwa asigika y'ichinsemero 24 ese desk yende ese section ya dispatch okonya customer osokie mezigo wenshwe mezigo na sokiri nere customer tete. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Karibu Uhuru Superstores. Niko kwenye customer care. Na washukuru sana wateja wetu kwa kuja huku mwanunua bidhaa zetu kwa bei nafuu. Tunawapelekea mizigo nyumbani vizuri. Tunawashukuru tena sana. Karibu nyumbani. Banyore asama gacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora gika kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokere irie sabari entambe na kogochiretera goika gisieri na munwa una bono we have advanced data than you see to what last time
tubwate misigo ya 60 kgs household roomage, tubwate chi men cotton pants, t-shirt, chi socks jabol, tubwate misigo ya Canada ni misigo ende ya China, different types. Utariri imiyumu Kisii ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room namba yema amuno namba ibire naboiga enyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili akesi mibono na kubeke oda yao kwa advice storage customer chetu on which bill baguchakana barogu especially abageni bali baguchochake biashara ko tomatole mizigo na yango chi Narok, Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tubwate customers from all those sides. Mama Tefi Mitumba Bales enyorere chianga cha mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange Orogendo wichi kilomita chintambe nigoro tagito kweroberia utarachaka buyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesabaria yobonchoria nigo tokuririria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria esabari yobonchereria no murubiri koretwa asore negetasenikia Ndizi TV kera litukolia Alhamisi ensa eyemone nusu ya marogoba astogotalira abonchereri a imenesiko yorogongoro Gusii twasangana barabu esabari yabo ase obonchereria ngaiba chakerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangu kini bare oboncherere bwabo nabo igokwa egendereria ase kera lituko Umerana nere kirari tukoli Alhamisi enseye muninsu ya marokoba na boigo moiroro rituko ya Jumatatu chinse isanu neibere cha mogaso asumuru beliyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV ekerole asumu chibuo gembo nechise mochietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale yere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebiobu byonsi, goikabiribia fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Busoba keresime ase namba enotisano na ibere isano liseto, isano, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato, isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142
au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mbiamono bono mancho muri Ndizi TV karenda to bwati asumuro beri bwensakia bono mambia etukuri rero bono botambe maete bona omwakiro ito George Monero ojaze studio korenderi kubandi muriete maderi kuba nelia mioro na andi kuba to kori betereri koria matunda lyoye amacha mange elinde omanyego kwebuya omaeteri olinde rekugosiega no ndiri akandire gaiga ndia gansie kire kabisa tene kwana bone ko betereri na goika ora timukake omwajumire more ase ndonsi obera teni gotore ime yo moroberio krato endete koba naye ase mambi ya aboni mbiyamana kabisa nindoje alia sense meri mitandao timetuzingwanye soma ayalenga sensemo ya YouTube alia severini on Twitter then a morning sana Brighton you both look great your show is lit my condolence to again the family especially to my dad Evans on Twitter so como Syria is lovely dad dear dad Msesefania Ogendi ni gatuma ngoreri igo cha studio anenekero mosireti sokoro ino sokoro ino na Sevania mete sokoro ya bantu bons to muntu ibore tatu mino ya bono oikatoikali kana matanga kana joto tebi lakini jerendera ranje ngwe ngora ndanda ni bamu abo rende ga linka matunu alia family yo mosa ge konali metendo tore momosa to magwabu mugesu obagesumu alika bisomete we karbono konya koriyo bora igo ikomanya nsemi na oteno konya korigi alia ya then ngara kwana ji no speaking in tongues ya irinate abana intu tore mwagesuma ino nyamba kimoda tore mo nyancha utatiga tore nyumba yo mochi aboji ino mone mpaka tendere bochi tendere lakini nturabochi ga yune ward bono bochi tendere ino ward gimole bochi tendere bia sana yes ndo ward jogesima choshwe ward yaye kirenyari ba central in Joshua ba central mbia mano manju mure karonda to bwadia etuko to mengora abairi baitumba sirta kinaye abo nabogonyora na Joshua taniri go magodia kurakini moboli ese mali go manga yere ebono ante ina eri go godi giba kikene ta gonde ibaba kikene ma ta gonde Tawante ya na keroka wodi nero ya ndo wadi keroka wodi wadi keroka wodi mbia mona son mena to wadi simambia boni gabono wagiri tari acha studio korende ntoko tenena atoko musabiro ko bwena kwa agora kinto takatura bora ni na lende entwara ya sensemo bantu batena metekarba ko chukwenda emotion ye kwenda sebunge ne richiko kuchukonjorerwa akya richiko ndiri bwate kipengere buna morayo mukoro bwense ya Kenya morayo mukoro prime minister nbata kire na bakoreki
baigwengeri yabo yaba korete mirimo korende twarena mubungo yo manaruka gwende kote odena bijibese jibarusi michirusuwe o Gatundu North bana twara Gatundu North yes nero odena chibese jo baruseri worro ero korenga nero korana odena sari wage bill ya jiri gora sinzi yito ya Kenya baruseri wo odena 844 million jiriba irire goika boniga bairanie abare godena bairanie bono rinde ngumetina ebasweye ete yandu bairani jibese mbairani goze omubungo yana da komorora akorokwa akorokuna kangombe kangombe akorokuna Gatundu South Big April Kagombe nero yogarodena huru raira na Karonzo bairani 844 million baigire kori bune pension yabo stiwa siba kwa ukera omotienyi kesa barua bizi wana kitokubara ndende na korengana na the Presidential Retirement Benefit Act yo nerijugo 2023 yes yo the retirement benefits deputy president and the designated officers act yo the 215 provides for granting for pension asa wando we kabanyore bese yabo asenjera kabisa we kabanyore jibese prime minister vice president speaker na chief justice metego mpaka maraga ngonyora chibese cha keromo the pension deputy chief justice when they cease to hold from office ebone rawo yana rende korengana nere kono chibese chikuri kubosa korengana no mobungo yo agotebanga arigetie ogwanchirana kwa babunge chimi 233 that's 2/3 majority emotion imanye gwanchiranwa igaise konyora ababunga abo nabo ago disqualify osa kunalify benefits echobara yabo bakuru bakonyora kolende kolengana na minority leader Opiyo Wandayi igatebete gosatamiti Kagombe's motion dead on arrival ento emotion yokuete tayaro taraika lakini rende ababande mbali abange anene kerabawate abuna eba komochia ababande biko bakoragana nigo babeire anti government demonstration yani egosa kora okurobekana active politics one ndo bako bunina ngerina taking part ose ko ba asokurobekana igo baisi ko kurobekana motion itekobo lakini baisi ko anda kurobekana lakini to Kenya kwanza na bangi but again what does the constitution say about politics do you have to retire from politics unajua tongota batole always once a teacher twateba always a teacher it also applies to politicians. You don't retire. Esto retire por politics. Kiri na boko retire. Abantu bane kwika bari bate na mimi te na retire te kwa siasa. Retire wale na boko tanga. Out of your will. Yo na tanga ste alia nyagosira mora yo kabiri bwense ya Kenya. Na tete na sami nimetoka siasa. Siasa moto moto. Naenda kuwa raia mwema. Lakini aliserve Kenya for a longest time. Abantu kurisaini bana boko tika siasa na boko kurisaini. Lakini ende asumura ibwenso mukorere about arende na bonere no muntu is supposed to be peace ambassador. That gigo take in political side kiagera urabeira sekero kyuburai atakire ko asiegeme upande wote. Bona keraba bunge bali 349 igo 233 baise kwanchira na baiti kwerende iyo gendera nabo bakurwa onye bagendete ko active politicians rende kolengana na Kagombe bona ago claim yetu ni kungoja tu nilitwa kumanyirenga there is that motion yo mubungo yo Gatundu South Gabriel Kagombe arochenga abana siasa aba omanyete ekerako kwa pension igemineti oturiete kwakorera bokari bwao ono oturiete ane ligasaria gonya kolingana but now serikali yeye kwa pension naende kerokende you are active politics kwenye mature so maybe he has sense iso kwenye ligere boya he has sense at some point asengenjo pension ingi pension kangalenda pension you don't work you don't work. Now you are settled, you are relaxed outside mbali na mangana politics. But now here is the case, they are very active. Lakini korengana na ya bone bilengere bya una sara nere bya ba gwengeri kilomotienyi. Angere yabo yes. Kilomotienyi. Yes. Ata koragas. Okay.
It's very okay pension. Adagora kari ete bese na ande kermo ntari ta ete. Na yetu jibesi ya kenda. Na ningia kwa kermo. Pension ningaro karo ga kermo ti. Pension nero ya. Ejia ga jirete ko se ejia because na mbota ya bare necessary nero ngojuru kwa ujio si ejia uchobo to kwa na jitu. Nkyo kwa ujio si serikali ungete tangi kwa ga jirete bintu biao oyo bintu biao. Oh, yetali pension ya then they are not supposed to be given. It is it and area begir na I na bona au monto 600,000 that's a lot of money. Oya ndiche over 50,000. Mede mamangina ngolia rebe se bo kwa boni fast reading about there abantu baro bawo abantu abange nanyera nyole Kinyat Margaret nera bolonyaga ko bono nera ngwe wale ya bokoreri bwaye ida Odinga na bolonyaga ida Odinga tima ida Odinga tanya ko bamukoreri wa serikali the fast reading baro bunko babale banko babale erori yeyi bono je kiro monta ewe omugabana we pension we bintu ebinde mbiriko jabya bujaga ki sa na ujumi yagenda nje kino monto ga kore mirimo yae diga we package yae again apewa mara moja ajipange lakini ya kila mwezi and it's a lot of money 600,000 800,000 egocha ya kana bagoli ga sibe serikali ye county PM tinyanga bade magana na bali mugoli bale pension yabo na bakore na kwalta iri ngonya koli pension yabo ngoli no muga ko tu akora de masege ale de ngoli ari jidibusano tachietiamente bari bamente tenga ki yae bari ngabakurumi barabungoli bale mpaka chiri bukomye 20 lakini yare bono isana era tikari atete tarenge monto recommenda kuli bese. Anyway, ego Kenya ne bwate chibes actually priorities na chichire misplaced or mismanaged because where do you have to pay an individual a pension ya 600,000 for sure abanyagita ali nkolera bale they have never been paid ngolera bale gambana gwakano abantu ba essential services obocheno and ngwate begento kende nga MCS na barabo ngawairire motion na barabo batete pay rise bono who is supposed to be given a pay rise nabanyagitari osina bali mwaba gore gasienko osina ba MCA just going to do what nandi ngwaboli byanga ki ekerwago swa ebirogo mba maito musara ko bororo mba maito musara bago chikuria lakini bana kerwale nkase omukutano oli batete na batakire bamentwe ande bero ne bago chikuanga gwetie pache eno ni jikaundi bono yo sasa ni kulemaza Monjumuri na bato ekerengere kia ero jena ki bali ba rural office banya kwa kuchiba siabe pension ni nyinge igorake kwa gaba MC na baru jena ba mentu chibe batagete ba mentu batakire ba mentu chibe ayoro ne birenge bya aba MC ba mentu chibese ekia ka ba bor jikura ne metinyi tano moya ere yoka ande ba dena bone batakire increment yabo mentu ekorenga na ne ere buya ba mentu ekiagera ngakiba komento ekoranga nje ndete bamento ekiagera ujumi ne kongete Kenya ebintu bikongete kibese mba maidena kibese ngoli ne chinga naiga ebyombe binde aba mse bamento barona bana siasa bakomekia majiko diga bara megere majiko abanda bainse kwanza abanyagitari abari mu bayisidi mbayo baro batete komento kibese bari mu bayisidi birasi mbi barone kibese batete komento baranjiri wedega batete korose barora mandamano gana na baranjireta lakini ngoyo kwa regulation no ena kibese ababunge bakuri I don't know wana mna ba MCA yabo bwadege gya Salaries and Remuneration Commission ngaki gerede na umubunga tegere ko 700 that's a lot of money umubungo yo awitaji hata marupuru nduriko majonde umubungo yakore gose 1 million abu ari airo mosigari okomorenda airechi mafuta kunywa aya mafuta kunywa aire gari ya serikali na handa abantu majorete bamurigete gasina ba Kenya agusaba abantu be constituency yaye totebe for example kitutu masaba nyari bali masaba palina na bali gitoyega lakini wanda all jibeze 800,000 kilomodi yenya ku pocket because they must be given that a lot of money chinse chiri na kyoko nyoranga mishara inapunguzwa ama agendra kor onye tole genuine nga is delivery gosana development totagite you don't want to look at your salaries ibona iga omondonaro tari kuri mushahara oyo gochorete because right now mushahara is more than 100,000 something lakini bona batete to be tripled it's about 16% right now one of it up to 40%. 40%
that's almost 350 to 400,000 per person, minus allowances, minus traveling kwenda bale ko benchmark here and there, wasting resources cy'abantu chiparoro chi igare abangwana basimeka amatoke para. Kisa na maana barabara haipitiki. Sio ati ni kwa sababu hakuna pesa, iko pesa, lakini watu wengine wanataka kujiangalia kwanza. Why are we being selfish? Amangana makongo sana keronje ngore nyore kenyurikiana matukama gasara tibitiane endo abate councillors mede nabanyore maikirete chi councillor na chosho no abana bakemurake chi councillors ndo abate lakini bagajire mede bagarire bese lakini bagajire mechanga ali bagakore gwirende bagara babate mbake mea mande ba ndo akore ndo to agajire no bono jipara mune jisarigete mo councillor toira twaka metarali twarusia maje nini twatija jipara ingakiri ya korubia kile bono roje ama mziada na mento jibese yani hiyo ndio inampeleka bunge ati hatutapitisha budget kama hatujaongezwa mshahara. Surely MCS don't bring us down. Igeminati mpaka nominated MCS irende naro jalia naro jomo mzie dinda tiko mokwana ka ukura sana lakini abantu be body ya bakorera akubate ibuna tiganda irani chibese na korede campaign Jesus of Nazareth abakubate iboyo nanga morale ukura sana lakini nende nelina akora kilo muntu mu Kenya bweta kirama ya kilo muntu bweta kirama ya andon siasa beta na jipigania msie piganie abanyagitari abakorera bargaining baweri yao abarimu kabono ba ebirasi via junior secondary school barakanu ndoroje moteneri bweke mbegeriyo ko likabari mtia service commission muswati Nancy Mashali akarkwatena remereli tokwirana ndorena toko bakonya bari mbaranyora promotions mbaranyora bari dormant mwalimu osomire the same job group for years umusara konyora tochirire nono yibo mu MCA and is the same teacher nero to sharpen nero somete mu MCA kaba engineer kwa nyor no tikatura aratanganie bintu amaslai onye genuinely to what our people at heart tikatura aratanganie bintu bya magendro leave alone salary tikamokolega sipaka nento tebana ki aba MCA mbagwene tebono komento ako egento ba kodre sisi wananchi peke yetu we can ask on your behalf na ndi na moko egwa but lakini ngeke ba kodre metinye tano mo batege ba menzi abwaro nduriko mojonde lakini ndende ni nona na bako to ekeregele kya umwanjubuni na kirojena para mungorera bale ayebuna kwa mwete kura turarira turarosu bara yare gotakarosu kuko na besenjira abwatu para bunga ibaro jibeseji chire kubwatu kuna bamentu ebate tena para umpata tu kwa address wa ne PS ya revolution ebate te ba address no muraibwense ose mokonyi muraibwense katika shawo abana nkebule na para bwe bate te bakwane runa bana bate te comment chibese etororeka kieri ya BBI aba msimba tumeke bakaye uchigiranti chibese bakawa chibese granti na beti BBI kagwa chibese bakanya chigasira uchumi ya Kenya yengo kujisali na bana siasa it is purely ekiara oisoko soka barabu ukianda geikomi ororena monte twegete Messi surely ga akoni omosi nengo na kwa makwenda parliament kwa magate abuna ayeni godagete omendo chibese omondo ororena kubugo litoke mpake bigibigi wede abantu bagweta amatobe I don't think abantu babutweru gotori chai isani chikilo. So that no, that's very unfair. That's being very unfair. As abantu bari ba tochore tabarai. Look here. Abanyitari nkugoma bare nandi na bakolega asire visa. Yani mokoraiga saving lives. Abanyitari ro save ubugama mpaka obwaba na siasa abaiga. Teachers, workers. Ambaro bakolega asia nkongo. Abande mete aba msimba tetana babaye mpaka basigari babalende kurumaya kono yene boli nchini gonde gaiga ende ndisti boni karongoja aga tindi kwe umusigari tingeiri chinzo kuboga njira ngwe tingeiri musigari asengo bara biashara wana none jirali abande bakwibirwe ibintu mbayiri basigari lakini umujumbe oyo basigari osimbabere batatu nanjingo mumisi na narindwa bona abanda banga chikura tinda aba mubisobo Nainde by the way, Mr. Brighton,
Salaries and Remuneration Commission. I believe it's an independent body. Why can't they come up with regulations so that etu alegurere fixed mangana nga tunataka kuongezwa nero yuke go decide after yaro performance after yaro ngano abantaba kanganero ne bwate their powers. I don't know chinguru SRC bwate. We are going to research on that tororenga ke mandate yabo at what given time, because ngoro tora bunge bateba no, we want salaries chimento marupurupu ya mento and ikyombeke kiamento. So we don't understand their mandate, their powers nga ichigete. Barabumba okora anything about that. Tutara mchie serikali na wano basere tiro che PS ya whatever devolution teba address. They are demanding more deputy president. Deputy president tali ero komente mesara, tali ero tenete mesara. Kyumbenkero oro ye correlate that. So that one need to be looked upon as incho this being very unfair. Abantu bakare kwegerera sana asinzito ya Kenya lakini yariko banaye sana. Ngokwari komento musara bona. Nomwe bunge, nomwe MC, nomwalimu wose n'umunyagitari. Omwalimu n'umunyagitari first priority. Ebintu nebinga abanyagitari bakorora. Ebintu nebinga omwalimu wocha kusoma mwana paka yana ki ameshika. From the ECD kwanza na ubunkorora bakwa with the lowest pay. Kangana bakomento angaba MC ya inara machiko bagweti for the welfare y'abakora imirimo babo. Bamanyanga ECD abalimu ase ward ase county yaito tikabaligerirwe bamento abanyagitari abakorera collective bargaining agreement gosene ya 2017 osene ya 20 what etana wikeriwa ebikangana bye bintu chi welfare bakurigereria not kogenda nga kususia kazi kwamba tunataka itoka 16% to 40%. Na leo yonde amokenya yonde aratabu at even 2%. That's very unfair. Nani tumanyena abakenya bamanyena error yumwe msieneleli. Ni gani? Error ya eneleli tumanye gasi ya eneleli. Ndo tunyirire weekend anene litugira Jumatatu sema ya siasa na magendero tumanyena gasi yumwe msieneleli. Nereliye ye mwete. Neyo kwenda Nairobi achiko ligijibese goseno muntu dekorosia machiko na oversight gasi ya akorero na county sagad. Yes. Omaide one for example tuabere metinyi sita. Gende ngeo ya koreka ndi gosine ward ya ndo for example gesima bono ngete na bibu kenu mwe na taligas egiana atabo stina kende ngeo ya be bona atabo it is still egiana jibara na jasarigete na atabo still nchisaregete yes muntu kubono mugabana takedo mubono mugabana gya kora aso egiana to bwate ajia admin ji ward admin ya na chikore mechandero torena bari unabona wekabona medista bantu ba izidi mbarali yona benga na atabo birasi mbiyo na benga things are still the same, there is no change. And by the way we need you to take this seriously. Abarayaba, they are not doing us any favor in your level because the budget nero ya development. Agaromo achira barose ye para talimo saaro ya rusi yo 16%. Taliyo ya rusi ngabono na barose ye para likoli na barose. It is not any favor. A uni obligation yaye nimirime yu achole tengaki una na achire nanda kabalira chira nimba rosalia macha tali ero koros niga ko be enabled budget nero role gocha so ebinte byo kana ya hakyo rosali chipara akiti atora mutigake is not a favor. A uni obligation with a budget. We advocate for public participation. Tigo montage aje na matunu aje makoroto aje quarantine aje liamoni aje senseme tu quarantine to modena indu priority de ne para priority de na maja to jandire indu ya to jandi tari agenda ali atore tere para to jandi de na maja jandi de na maja tigo bono indu de daba MC babe to task tari nara ondaina na Brighton de kwa bera be MC bobe tari na babera bobe lakini lende nere goika ebondo tari kunyebera ndi muteremo and by the way intuni into bwate chi need aba menyi into to mayana ki akento to chandete na macha bangira bakurwana rochigo public participation yakor mubange kor 1 2 3 4 mpaka 10 mocha akiri priority mboso montacha akiri endukeli you less expect osumotagete atige kelimotagete so agently iko public participation etakere narora wasinigishu mbachakia mangana yo waswachi county na ukora mangana public participation
on developments nkarora bangwana bali bagesokia abamenyi bagakana ng'abantu basweta se bari kumirana there were very few people wana bagateba ba few mumiraga iga how sure we ngamba to represent iko tutagete public participation y'abantu bonse nino abantu kimwarangeri ku public participation soka genda kurubirengeri byo because your opinion counts so much for the county development, for your ward development. Wisotanga babo yonde no bamaite bachire igobo naye unajifeli we mwenyewe buno bumenyi abege ntokeo korokerio tata gete kanga gwakwane tari you resolve morolenga nkikego chakero chese mesijira bibirisa tuna voice of mass mu mitandao karotorigeti gujukora ekaro ringane ria ba MC turatige mpaka litukiria Jumatatu. It's hii inauma sana. Sasa zingine inauma. Okay, they may be right at some point. But again, they may be wrong at some point because it is coming at the critical time. Ekero Kenya tutagete ko kororo uchumi ngakiere to stabilize na this is the time where you target musara at this time I don't thinking it's good timing. Anyway, Engineer Vincent Maina agotebechu ya bobas watching live from Bosansa PAG. Wewe nani achana na hiyo motion bana, hakuna mahali inaenda. Raila is a father of freedom. I think the motion elia Gabriel Kagombe elia gotebanga Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta na baraia babanda banene amangana pension atiu echu ya tebirenga Raila atiganu kabisa. Asante sebirangari byao sokulika wetera Facebook Ndizi TV News and timanye tena nere yari nkabu timitusingwanyiri ya Joseph Okongo. Good morning ni Mokogoti Joseph na Maria Moye bakibali me yomoroberio adana good work Ensakia kwaso meye MKQ key adana happy press international day buna Gusii tiga to appreciate Raila awes pewa hii kitu jinga gicherire lakini itogo saba the president to open the servers ingwanye so magari wano and rowa the essential commodity of common mwananchi ambia mana sibirengera byao saba otebere na to open the servers and rowa mate saba neri jise jeto jere anyway again aba MCA aba I don't know whether it's ni wa MCA what sindio I think ni what Bonsi county korwa sense ya Kenya ekeroba chakire threat yega it means bono sessions na bochira be paralyzed onyuma guchaka buna gusuiga nganyorole ngabona ya beire anyerera na bego cha ku paralyze the okoreri bwabo boli bagwenerete bono gokoronya Thursday nkumira na bali ba discuss on issues geo development here county itaenda kulemazwa which is not okay at all. Iko tikatoligerere to focus tikabaye tigebe pending bara focus ebintu tigabarigere nando mete nkorara rande gentogerena okwiwa babunge bachiri recess baende metinye 3 mutimo lakini mutimo ko within those 3 months pesa iko wale nande abanyagitari barubanye ko bachiri recess ni abanyagitari bana recess banya kwenda recess paralia mtwana kwenda recess aba arumbanya kwenda recess ande mutinyo rio ga utimoka amayomo inzaza Kenya. This world is very unfair. Yotokora umbakali tukoliange Friday. Asomoroberie bwatoke. Oh, tomorrow is Friday. Ngaitera Thursday. Mami Friday. Jitariki 5 mutinyo gatano. Mabirwe ne meronge ne sezombra ne mambia asomoroberie bwatoke. Totenge naye lakini mami kora kato ne mejende kato makwenda sense me bwatoke. Yotumira naye ndi tukoliangyo. Asomoroberie Alright, Joshua Uta ne reproducer y'umurobere twachagete komo naye kwa beri na intumba komo elio still mburi nonyeno online tunashukuru tena zaidi tororane asemesa ya maya lero ninjengale mesa ya maya akobalinde gwikogende ochikolera abamwe abomino lazima tupange maneno. Asante mwachimule tumirane saa 7 na saa 10 egere nchi kumanya maya asinchira yubwenge mbia mono kigima nchini ngonkoro kwa Sara Nyarangi ontita ndi botambe nigo bagoteba tenda wema nenda zako akorando ke Brighton tingo ibobe tumirane litukuriange